Dolayısıyla bir o tek başına olan bir vefa aklıma felek olsa diye Allah tek başına olan bir vefa aklıma felek olsa diye Allah tek başına olan bir vefa sakın olayım o bir cimda Allah eski dolaya koyna saz sakın olayım o bir cimda Allah eski dolaya koyna saz aklıma felek olsa diye Allah o tek başına olan bir vefa aklıma felek olsa diye Allah o tek başına olan bir vefa mutlama tani yerken ya Allah huli medresa ero mengeli mutlama tani yerken ya Allah huli medresa ero mengeli aklıma felek olsa diye Esselamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Manglep halalen saydime fenyalen sled benikya taro projektya grup tesavvuf tai cemaat tesavvuf araklovaya ko amaro kardashi ko Abdurrahmani ko leskoro studio wafi muhabbeti sohbeti kerindor mangem yek ilahiya tekeratu menge hem sarenenge kaya shujirat te baktakera yeke islamsko ambientea yeke tesavvufes kere ruhaniyete. Haydi Abdurrahman teşuna. Haydi.
taşa çaldı kimlere haydar haydar taşa çaldı kimlere varın namus şişesini taşa çaldı kimlere haydar haydar taşa çaldı kimlere hay Selam Kralenge kolay tane ko gurbeti. Hediye. Selam bir tane sopa. Canı cihandan sensin Allah'ım sırrı ayağında sensin Allah'ım sırrı ayağında sensin Allah'ım yok sana perde demem ben nereden çünkü her yerde sensin Allah'ım çünkü her yerde sensin Allah'ım Bülbülde gülde sargar o gülde lale sülbülde sensin Allah'ım lale sülbülde sensin Allah'ım Kamire rovane tarosa shukile kave vaktini mange tedi kaftala nurlandime sarso jana sarine nasibi Allah
که مانگه سرسو جانا سارینه نصیبی الله که مانگه تشای چیری کلوته یوما کی مدینا تهویرا como Resulü metecab ziyareti de tekerab Resul'e seylami tedam par kalbesta deykalam Kosa bak Medina koro ezani ve teşunab Teşay çirik lote yolam ki Medina tevira Como Resulü metecab ziyaret ile tekerab Resul'e seylami tedam var kalbesta dikalam Kosa bak Medina koro ezanime teşunam Sarso cana sarine nasibi Allah kerhemange Sarso cana sarine nasibi Allah kerhemange Che dove poco capravo Medina tarki mekate uira Ki kaba metere sal Hacerul esvede çumira Tavafi metekeram Safa merva tepira Tavafi metekeram İmanite bayrara Teşay çiriklote yola Kime kame tevira Ki kâba meteresam Ziyareti tekeram Cenneti ki duynate dikam Bar kalbesta dikala Kosa bak emeka koro Zalime teşuna Teşay çiriklote yola Kime kame tevira Ki kâba meteresam Ziyareti tekeram Cenneti ki duynate dikam Bar kalbestar dikam Kosa bak emeka koro Ezanime teşuna Akma kalbi lo imani Kevo kevo saki dünya Akma kalbi lo imani Kevo kevo saki dünya hai Akma kalbi mo imani Kevo kevo saki dünya hai Nammi singu minkari kergu Meru eske butina kergu Nammi singu minkari kergu Meru eske butina kergu Akma kalbi mo imani Gello gello
saki dünya hey. Aklo kalbim o imani, gelo gelo saki dünya hey. Daya da de çavın romna familia mesabis tergu. Daya da de çavın romna familia mesabis tergu. Aklo kalbim o imani, gelo gelo saki dünya hey. Aklo kalbim o imani, gelo gelo saki dünya hey. Akana ko paluno sulko alum hem same halilu. Akana ko paluno sulko alum hem same halilu. Aklo kalbim o imani, gelo gelo saki dünya hey. Aklo kalbim o imani, gelo gelo saki dünya hey. Aklo kalbim o imani, gelo gelo saki dünya
Не се слуша нищо. Дали шунаемен? Да, акана шунаеме. Шунаемен. Техничко проблеми си неамен? Техничко проблеми си неамен? Нешто каде излеа? Акана шунаемен. Evet, akana şunayeме. Добро, увек и техника Керала Про. Шех. Мезо. Еселаму алейкум ve rahmetullah ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Авди сутни тема ме претходно вакергјум зажал акатена шундилопе пошто и техника Керала Про, значи техничка проблеми си неамене микрофонеа, али ја ќе кана джала ме мислеа дека ика чолба гјаре, иншаллах. İnşallah. Шех, Şarabı. пошто на шундилемка морахте повторенамен. Evet. Поздравинам селам кирава са маре дикутнен. Шукаралина ми ги Алейкум значи ќе мари емисија. Амаро шех Али Риза тари ТКВФ бава Скопје авдие прихватингја ме посебно значи манге част ем лош со авдие амаро шех Али Риза значи прихватингја на одбингјама. Мангавате селам кирави тут ко последна значи диве занескере. Шех ме вакергјум прескал микрофони зажал сине панло и агере наштинете шунаме најверојатно. Ме наведингјум дека манглем те да јек очет са амаре манушенге кола со наклеи дуњаја мангајате посетинале на вие те навединален геранава ем адалеске да мангене важно а вие и тема те анав кога со пираволо анав развој ероменге значи популација ке ко ислам ке амари популација сарало ислам иранајме значи тријанда саранда берш палал. Evet, evet. Авдие Buyurun. да хоџам. Buyurun. Шех, Buyurun. бујрум. Aa, Манге нешто тоа да си. evet. Akaya tema hem da kolay koval teva keralpe hem da paru hari koval canlatırın olpe akaya tema. Ама иншалла одевел коворка деламе могучностија те шајте вакера таро амаро романо објектија кола со синеамен објекти те шајамен те аматрина амаре роменге за да ки повише таврн ола запознаиме акале амаре објектија. Прво селами джитуменде со поканин гермак те учествуи нав китумари телевизија и радио сари анав кердо. Селами ваши согледачи со италекотикне екрајна. Иншалла шукар рад, шукар расположение те шајте шуненамен амен со понодорика вакера. Ако и си прашина или пате джав мете амлатеринав. Апсолутно. Па кава исто намагавате аџикера ко бекстејдж, значи вечитано амаро шех огјунери со овлам гитари Белгија и овитано ко бекстејдж исто леда мангајате анализ, значи те шај овде тоа да завинате. Еселаму алейкум ве рахметуллах ве берекатуху шех Гюнер. Алейкум селам. Алейкум селам. Алейкум селам рахметуллахи таала ве берекатуху туменге содвиенге Тусјан ме амале скоро чаво, Алла раметесине тарсанеско исме леско. Оква ошево Али Риза тало миро камло дости, миро мангло дости. Со највише ко калби бешала манге одуве кагар и ка чолда сарек брошу кар дости мордош кара мале хамдулилла леске. Ja, ben körekten barıyla da. Evet. Kerava bud selami sa misafirenge sepil. Овса сто буд со канингјан ман лично со канингјан мере прале ешево Али Риза. Ме мислама дека е рата каја тема со кедјан лантали буд изврсно. Со ке касапки тема чаче си немање потребно те керелпес ко социјална мрежа. Со ке чачета валјаните джанено терне генерација хари о поприн генерацијен емте джанен сарамен преживингем о ислам. Сарамен сиклем о ислам, какова начин сиклемаме о ислам па долеске камука туте водинеамен амен си мадла дујџене мусафира тре шајте задоволина туте сар водители ке емисија уедно те публиката од джемаати со итале моментално присутно по тиро лайф.
Мете селям керав, значи прво магитано баро част, стварно ме претежно значи асавки комбинација те кера те шаја асавке еминентна персонја со циенту мен сматринава дека ќе каја тема дека најшукар шајте информиринена мен ту мен. Значи ко сам почеток магава те селям керав, значи сај прален, а посебно е хоџа диклумо и мерида, хоџа и мерида исто акате, најверојатно и овда подарик, ако и си лекефи шајте уклучено пе, накратко аменца те шајте овда то јек дело, акатаре макар 5 минути, 10 минутија, мате бистра веќе амен и не амен, ко само почетак джекоте чигју мекла рекламе, Буџене пишингемаге шех дека и тема и те како и тани интересно ем пучена пе соске акаја тема на сине порано, значи истакни ми ко социјална мрежа. Соске кале тематар на кергетаро срч лафи, значи котар потекнинела једалеске мани сима и пучива ко само почетак пуча одма почина, значи кале пучиваја опрашање нековал со мислинена акале тематар баш акаја тема. Коркори точкани вакерјан, кај валјани се не буд порано акава те кералпе, акаја амари единствено романите кија, кола вакерајала ке амен нохесеро бродо. Јани сарине акате амен сиклинам, чунке амарите кија и романи, која тало прво медреса ве прво универзитети башо орома. Акатар орома, кеда алоаме ге те пошмина вефавава тало прво шево која изградинела и текија, која вела таро ниши, а вела ки махала, ки топхана, јани ола вакерди топхане, лендо оанав топхане коте окораја чивена сине петопија, и одолецке да оанав легарела топхане, значи окораја, да, чивена сине одо те петопија, и одо царда чоло оанав топхане. Вефавава авела тарониши, која тало хафузи келами, значи која доа време, хафузи келами, авела дикела пеко суно со аджизе баба. Аджизе баба ови ко призрен. Јек баро улема овда, ле ов која тало шејхул ислам, која заврши овтало тари Албанија, Шкодра, која завршинела медреза ко Коранипе, керала бутики мифтија и после овела шејхул ислам. Значи ти аджизе баба, вефа баба, дикена пе сретнинена пе ко хач, гело ко хач, сретнинена пе ко хач, одо се кере на муабети, и одо таре кувала машкарленде јек мангипе, неколку пути овефавава сретнинела пе со аджизе баба и лела лестар шелуко. И овда аджизе баба теринела ле те джалко Балкани или Румелија, која доа време окораја викенена сине Румелија, те шајте ширинолпе о Садиско редо према аменде ки Скопје акана ки махала. Значи те омефавава ало ки махала, кеда ало ки махала о продолжења за Истанбул гело, биринела сине о тан коте ка керел по објекти. Јани на старѓа тан нигде, Ирангјапе пале ки махала. Кеда Ирангјапе ки махала и биринѓа дикените кија ко саво шужо тантало. Ко главно танки улица, ко те ковел прометно о народот е накел нон-стоп тари текија. Значи, добором биримо отан, замислена на која бути интересантно, и текија мислинава джаненала секоја јек со накљаки текија, ко саво шужо тани керди. Значи, ко тарте наке, тари текија мора те наке. Одо таре. Вефавама, која сине бут учиме манус, која вакерена чак лингвистика и силе завршиме, ој арапско чивда джанелала шукар, ве и силе ле бут лила пишиме ручна, која по лескоро ракопис, а мен на младинајале кај ов сине
Bud učime manuš. Вефавава. Значи амен де китекија, аква познато бареманге мислинава комо време, авена сине Кореја лескере лила кеда авена сине Кореја hem dikena sine da leskiri purani literatura ručno pišimi, ola mangena sine teleno dola lila. Te ingalelen ko Koranipe ve te prevedinelen çünkiola pišime ko staroturski vakerena leodova, ko jazije arapsko, ama ko Korane. Kova ko kana od ova sekua jek naštika čitinelle. Amen da od ova, znači mora posebno škola i sikola, šajte si klpe od ova te čitinelle. Do duša me od ova namangava sine te dam nekoliko puti, ola čak ale zamolingema te ako valjani bare, te šaj aparatea te slikinelpe leskoro o lil po lil te šaj te slikinelpe em te prevedinelpe. Yani razmislinen kubur mangena sineteva keren mange deameno lila amen te prevedinalen ko Istanbul amen kanatike biblioteka kubur ti duşa mangela kole alimendar mangela ama amen na dengamnen odala lila çünkü odava talo yek bogatstvo etekija koro koja su açila menge eseri. Znači ti ove fabava kerala odo te itekija ve koleskoro vreme genela sine šel dervišija. Kod ova vreme. Znači, palo leste avila šeme medalija. Šeme medalija ovda talo hafızi kelami kada vakerava hafızi kelami ne znači samo te džanel te čitinelo Kurani, nego ov džanela sine komentatori da je Kuranja skoro. Znači, tefsiri džanela, komentatori. I ovda sine butučime manuš, kova leske da ko vreme, akate amarep hure o Roma, počminena leste da to ven dervišija, negde ovda genela okolo šel dervišija. Ako i si prašanje, šunenama? Da li šunaj amen? Ето шеф, шунаето супер, а къде си им сарине шунаето пажливо. Само Мислава, ако и си прашања, шајте прекиненма те пучен, за надарој палите продолжина, нали? Ако и си прашања, не се наставина. Да, шајте наставине шех, соске ко прашање, само јеквар поставинава, ме агере, мислинав дека најбитно те поставинав, шех генереа ка, нели ка надокнадинентуме на корисини се исостација. Ја. Ако и си генери нешто те поставинал, прашање, шај оше генери, шај те поставинал? Па, това краткеше, ефенди, премака историја со Вакерѓан, значи, ОАВП, таро ерени, шевефалова, кали, машала, доста перди, значи, и сила лакер историја, амари романи текија, единствено текија, која со ачирјамге дживди панда дон денеска, одвајтала амаро гордост ероменгор. Одеја текија, значи, одеја текија и калѓа шелера, одеја текија и калѓа талибе, одеја текија и калѓа хоџаларен, одеја текија сине аменге едукативно институција, баши аменге те развинамен о Рома, кереја лафики пурани генерација, саранда, трианду пан, саранду пан спеш, палал. Баши и текија одотејтало евлија мануш, отеле скрипароми месар со джанама алири за шефуна тачно поправен. Шеме медалија. Оме медалија, оте паромо и ромни, од чаве, мислинава дека туј чаве пароме леске алири за Емјек дервиши лескоро паше фамилија. Емјек дервиши, одотејтало паромо, одотејтало итало тодат оше руфати. Нали агерали? Da, agare. Akana te vakera ke shukar çtom siyamakate. Значи ти вефабава емаджизе баба агар лела илафети амаро вефабава. Аджизе баба таро призрен опа лела таро Ибрахим ебул вефа. Мануш коатало тари Сирија, авела ко Истанбул
која живинела джики джамија Аја Софија. Која синеда овда јек баро алими, Ебул Вефа тега сине мифтија ке Коранипе, пашаскири чај насвалила. Ако е интересантно тема, ке да насвалила опаша нарединела и везиренге теракен доктори за да ки тешај телечинен чаја. Буд доктори але наштине де лечинелна. Опаша пучела сокерген наштине ракен јеке докторе. Дикен, роден, керен сока керен и чај те саскон. Ој сине душевно насвали. Фенга шехом родингам ачило панда јек мануш те дика одватало пна јек факири дервиши дали каде изините кувелко сарај. Соске ови сепак факири, аканако сарај, секоја јек наштика кувел, делален изините кувел, кеда кувела Андре, Ебул Вефа, Ибраим, само јекела феја вакерга, еј мубарек иклов, или чик ко Коране, вакерла иклов. И чај моментално саскјола. Ебул Вефа, иранелапе и клјолата росарај ни лела надоме со долесе, паре, нити ништо, и најавинелапе чак и зини налела таропадишај и клјола те джалпеске. Кеда шунгјао падишај кај чајлескири састили, пучела која кава мануш вик анен ле кориманде. Фалан гелопеске, цар гелопеске, цар мукленде, цар дозволинген те чала кава мануш. И клјола шунела аджизе бава. Значи шунгјола ко Корани пе буд акава цар лечи сали ле акаја чај, аджизе бава шунела те мангела те дикел која кава Ебул Вефа. Джала леа те конуштирал, пълна ме мангава туте това дервиши. Ега ту наштикове манде дервиши. Пълна ме мангава то талебе, яни то дервиша мен агярва кера еле талебе или муипи или талебе, това дервишите те пенга наштикове. Те манглан тове пълна спремен ту тајса дикели акава море акатар. О која страна ванали ти иклова, туја те конуштина, ве ту тешајте ове дервиши. Пълна наје проблеми, ваш. А кава да булярало по пости копани, пошминена те джанджијек тан, опости пошминела те батинел. Еј, шехом пълна, опости батинела катаслјова. Еј, пълна аджизе баба, вакергим ту кето наштикове мо дервиши. Икал пълна те сапа, тари ти кустик, фарделе. Јани сапа, синеле ле златникија, барвало, јани мифтија у манушко од ова време, фрделален опости уклела и натаслјона. И акатарда лела аджизе баба, значи мифтија, пази на каватало мифтија, значи кобор осадиско огранако тало, овитаро вефави ако аджизе, коли, таро јекштар колија, аджизие, амарите кија да пиравало анав, аджизе, коли, аджизе баба иклола, авела ки Джаковица керела, очаволе скоро иклола таро аджизе баба панда по истини кераметите си кавел. Тега ов мукела пости, чаве мукела леки Джаковица, одоле текија кева керела пе течамали, бари текија. Мукела и текија, ве ов джала ко призред. Ваздела текија одори печавија јек ве очаволе скоро сине вехап викенала пе. Хемо до текерела јек текија, ама код Втора светска војна одоја текија Румингила, чола само и турба. Акана пале керенала ко исто и текија, ко исто тан, век буд бари текија, која де баш дикавала сине ко Фейсбук, век бари текија керенала ко призред. Пало од ова, значи, о шеме медалија, леске и акраба. Еме фабаба се. Ов замененела леко лескоро
должности Јанис Даршево китекија, дуито и кила шеме медалија. И овда сине бут јако, овда му кела палопесте шужо есери, кола о народо рома ле бут пенџаренале, сине мануш харно, пердо, ве гушалија, ве о мануш синеле баро илми, која придонесинја ероменге кобор добором, јектаро лендар, значи сине дервишија, генена сине негде околу шел дервишија, а иншалла ка споминален хајреске, кола џанајален мислена таро ме медалија на акарика поможинел мошо гинјади да. Оше која вакеле на сине ше него дервишија. Оше зјадини. Озија. Озија оharно. Да, оharно зија, кундраџија, која овдje нела сине, значи сине Курани џанена сине течи синенола, акана кобор џанена кобор халјона сине акатамен нашти керама, синелен сигурно е хатма дуи хатме, три хатме, кобор синелен на џанава, одо те сине о Јакупи, одо те сине Демералија, одо те сине Асипи, одо те сине Охалимио Кашуко, еве, Садедини, ја, сине значи бут мануша, и ако на џанајален сате генален коанава, кола сине ке шеме медалијаске ко време, ола кола сине јек елита мануша, окаримани да мислинава кај сине од ова време, ака на окаримани ки Италија мислинава шевотало оунуко, мислинава садиш кој... Ај шакоро ром. Ака на точно на џанаве... Еше ке те скоро дат. Од Чаволе скоро Таро ше Мустафа и кло. Оше Мустафа, после ови тало Захирџија манушки амарите кија сине бут, која синеле газелија сидела сине, која незаменливо мислинава манушка замениле ко газелијале. Оше челебија маке бистре те папуја. Оше Рамадани, оше Џемо. Добро, ше Алириза Керман ги алали обере, кога за манеште јавинела бе? Оше Шабани или коме медалија јавинела бе? Мислинава панда коме медалија си не обере. Олова керена кај гирдингја ки фурна о мануш агар нешто ва керена. И сартовол на иншалла одел нека наградине Сине Зорало Дервиши. Ва керена агаре. Иншалла одел нека наградине, но долетке ераттало арифеги барират. Иншалла ленгере рухенге ко каборика джала маридовада. Ленге фатиха. Адалеске напротив, значи намерно кергјума кај тема, да би те шајте наведина ко сам почеток зажал техника на шундило, значи а кај тема ака со биримитани претежно, јак очете делпе са акале кале манушенге која со сине, значи со наклевечи дуњаја, јек посет ленге да те керавдие, те наведина ленгеранава, теновен, значи бистерде. Шех, Алириза, веќе кераја лафи таро, значи кој си ноше Шабани, Марио потекло игранка би мангав си не меки сликате сликавав, само накратко, та би те шаја, ама реди код ненге ете да и шансе, могучности рикен, кастар керена лафи. Со скиси на џанела кана тачно со старкила пелафи. Ако деме извини, ме би накратко само сикавава, значи јек тикно мене динама дека ко успејнав. Ајте провинатри дали кашете успејнавла. Да сикава јек слика. На слика ка сикава прво. Дали дека е? Значи кај те игранка. Маглум се оте сикава игранката вите џанен, којтано значи оше Алириза, којтано оше Руфати, којтано оше Шабани, којтано хоџа Руфат Ајдин, којтано оше хоџа Имер Ајдини. Значи кај те е глоза. А каде манушендер, значи керелапе исто лафи. Па аква само маглум е тикно прилог те сикава, односно кислика те сикава мареди кутненгета вите ше
те идентифицираните джанен со стар келела пелафе коламан шакола со нели авриалтари Македонија живинен, а мен со живинејаки Македонија Скопје нормално дека джанеја ка стар келела пелафе. Одова магнум само харите сикава. Evo. Acá na manglumte na ka direktno ko mo papu, znači moraš ne te spomnina akale manошен, шеме фавава, шеме медалија, кола ола мукеаменга кава ватани есери ленге иншалла ка тавден севапеја, ола кола керкес накатул џарие, иншалла одел ленге дженнети сигурно дендои, чунки акала мануша бут придонесинге ки романи нацијат, те шај о исламијети ко рома те ширинелпе. Ола тале се бепи, чунки ола те новенсине, сигурно амен да куџанел коте ковасине или со ковасине на джанаја. Да. Хоџа, шех, одма кате ка параво лафисуски сима је пучиба, дали ја кана олајтане основачија ко теба керав ко ислам ко рома или иси пана попуране лендар или Значи основатели тало ко рома вефаваба хем шеме медалија. А кана више ко рома сар прво шево почминела товол мо папо. Значи кеда на джала песке о шеме медалија 1950 година, значи мукела и текија ве ов джала ко коранипе. А катар и проблематика тега о Кореја пошминена сините цидемпе а катаре, мада шунаја разна верзија, кана кобори точно од ова мен на джанаја, шеме медалија на мангела сините джал, чунки ов сине бут фуро мануш, и о мануш да кеда гело, да еке гело, хем вакерена, кај о мануш мерала ко друмо. А кана замислим ту мукеа јек ватани, која адо те придонесингјан, кер градингјан, денгјанто трудо, денгјанто терни песа, и акана е кепутестар те пенале од ова хиджра керела, преселба, таро јек танко тан, и леске буд парава вела сигурно, и ома нужда начала и дуњаја, иншалла одевел дженнети некаделе, мада исиле буд придонесиме, вакергјум манушо која сока керел, јек мешџити, ле исиле дженнети одале мануше, макар некол јек тикно пак од ова мешџити, значи кеда керава мешџити, не значи кај ојтали џамија, само џамија те алнадина, чунки акатар мешџити, шајтовол од ова и храми ко превод, шајтовол џамија, шајтовол текија, шајтовол манастири, шајтовол црква. Тан, коте кеденапе о мануша, те вршинен јек обред. Значи ти, мангате вакерав. Амен деко тарикати кеда кавакерелпе храм, меџид, не значи само од оватало џамија. Значи, акатар да и клюла текија. Чунки со и текија, овда и храми. Апсолутно. Кега. Значи ти, мо папу Аллара метелесен, значи кеда джала о шеме медалија ко коранипе. О шешабани, значи о шешабани, на керелав. Да, кеда джала о акатароме медалија, лелала акана о изгледа ковел о джамотроле скоро по анавцоске месиум шефто ко шево ке одеја текија. Мохарем. Акана кобор време ови, амен точно на джанаја, пало од ова, дали овлела пи документација соске исипан дека на вакерена руфати джамотролеске сине шеме медалијасе, од ова да точно на джанајале баш точно, соске акава са и вакерива, најамен подација точно му кре. Спекулација. Да, ко лила кате историски споменеци ко Скопје, Тергјола Мухарем, значи на Тергјола оанав руфат, него Мухарем, ови пало шеме медалија, кана вакерела пе пало од ова, кај о Јакупијек известно време и керѓа и текија, хари, док мо папу после синелено дорига бирање, кој шајтелел и текија те водинелла, нали? И тега сар, акана дали ко
поисна флуко дикела песине, дали дикела песине ко джанди пе одова амен наштите вакера. Мо папо пошминела ов телели текија и ов дикела косуно, значи телел шелуко тари Джаковица, таро ше дулю. И овда дикена пе сине јек деде Исмаили. Ов сине мислинава кај малјоко е кучоа јар мануш, иншалlah одел дженнети леданети те деле. Amin. Bu tecerübe sunine maşallah. Arif gün. Иншалlah. Джана заедно кола пенџарола сине ово Косово шукаро терени и Джана одори дикена пе ме папоја и мо папо неколку пути дикена пе, нали? Нашти одмате дел пе шелуко, сепак те валяните дикелпете конуштинелпе, коле манушеске делапе, кутаро коа соитало, така на тена злоупотребинело дова шелуко да телелале. Значи, и сие сав коа мен де тепена лелапе па злоупотребинелапе о шелуко. Од ова конисало случај на валяните вол. И мангата керав леламо папу о шелуко од ова негде 1950 година. Мо папу бешела ко пости. Мо папу више почминела е генерација тотално неви генерација, романи генерација, која сине мо папу сине Pošto kjer generacija lafi, mani sima pandek nevi generacija su magava kanate čal. Znači, aki pandek nevi generacija kao vlamengi. Ja. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Mati bi stresamo. Dajte kera devami ili ka muka je hođate. Nikako ne prekinnet. Hođa naštjela kimendete kera lafi. Ja. Samo maglate šingalo hođa. Мо папо тало потекло таро Тетовско. Значи Тетовско, кога јетими одатле скоро на кела котик не берша, јетими на кело одатле скоро котик не берша, ова чола педајаја. Ама познато ко Тетово гостивар, кај Орома, кола джанена сине шукари и корани чивда. Шајтева кера кај керена педа сине цар Јарамагаларија да хари. Ако Скопје више, тотално керена сине ола Романе лафи. Чунки дедикано стопатиле па посоро. Сотачно Јарамагалара дикава кате кучена ман. Јарамагалари. Кола ола, да, екваш кораја, кола и керена пе повише ко корано. Царсова кераја мусулмангерија. Олафи мусулмангери. Gađikane Roma. Gađikane Roma. И мо папу, значи, таро тикне берша, ова керена леске тикно хафази. Начела и дајда лескери, више по кеда исиле негде 16-17 години, ов женинела пе таро Скопје, таро Чаири лела Ромња, таро Ковачија, таро јек угледно фамилија, лела, мо папу, и дај лескери на кела, ко тикне берша, на цело рад, бештило, ве никаске нава кергјака и дај лескери мули, ов цело рад пълна четингја Курани. Сабале пълна вишалела хабери пе ходжасе. И о ходжа, авела, те вршинело обредија, те пшајте парунелда. Кедингја е народо, ајде пълна тикне хафузескири дај накля, теджа те вршина јек обреди исламско лескере дајаке. Значи ти, овсине пирно ковач, дукјана синеле карши кичаршија, карши апотека теджанена, котеакана и порта, ко пазари. Нали сијакана јек порта керген, ко пазари коте од ташнарија. Сине апотека кана од те кундре. Лево страна сине од те лескери ковачница, ковачине ковачи, и од ова да шукар ковачи, пирно, амен вакерејаджане, таро састран шајте керел манушеда, ама рухи наштите делле само. А шајте керел мануше.
Sine kovlo manuš, stredno rast sine, sinele uče ramenice, crno majnjesto, agar sine obalales kere hari seyreko amen vakeraja, yani pele više naliko popurane beršahari agare, ko sinele le trin čave, duj murša jek čaj, i lela i tekea i sinele šužol zikirile ko doa vreme, hem šužol talimi sinele, kada džava sine da ko aver tekije, mukena le sine tekeral samo talimi te diken o koraja, znači sine manglo mege o koraja mo papu, çünkü pogotovo ko še ajdari, stalno ko tepena bišeftato ili dešeftato, poznato ko doa vreme vakerava, i kalela pe sine zarfi, i olay kerena sine talimi, ama talimi zarfeja koja mislava teško neko te emitirinelle, hem teško leskoro piribe ko takti ko zikirite pirel, hem da ozili leskoro te kovelte. Znači, šešavani, inšallah, sine jek manuš koja su i kalja je generacija koja sinele korajada kia doja tekija oše güneri pantinela. Veka davljari lafe samete na kerava. Na, ako šukari mange šunava, meda di save buća šuže. Ja, avena sinikite kanali. Avena sinikite kia. I ovdje atmosfera tumen vakerem varsine. Buyurun. Da. Šali Riza, Vidavine Olafi, ako sa ženenato me nakratko samo je hođatske ajdini mereske, pošto čanava deka leko dešujek i sile i vaverda televizija, i adaleske Vidavine samo kratko od šajhari, to je kočet hođa maro ajdini imer na čite vakila. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, hođa. Da li šunajamen, hođa? Sevgil, na šunajamen, mene šunavatu izgleda? Šunela pe šukar. Ama mena šunava. Ajde. Me šunava. Ikloven palekuf. Ikloven palekuf. Na haljovava. Ikloven palekuf. Imer šunjava mande. Imer šunjava mande. Me šunava samo... Kad šune? Samo tut šunava. Iklov palekuf. Tiklova palekuf. Dobro. Akia je tehnika, neli? Šeh, Джиго тавало хоđа, дали кашај само јек тема кај керамик јек тема, значи бучукар о ше Хали Риза вакергаминге, акала теме, акраме морате вакерави јако месиум бијамодате јако модата те навединав дека модата сине шево ше Да, вена синова. Сајте на теки јакере и значи кате кото Ačkerava hođa te kerel muhabeti soske valjani teđal koja ver live ko naser show. Pa posle ka produžinav me o muhabeti je ševoško realizaško. Da li šunajemen hođa? Ако на шунавато мен ме извини нама. Еселаму алейкум. Еселаму алейкум ва рахметуллах. Хоđа. Авдие бунама шех хоđа лайра, значи мора харте распореди нама мера. Наказа меримен. Те наведина накратко само Да. Хоđа, само те наведина дека амен шајте пратинаме и преку YouTube амаре декутне. Значи около манушакула со нели на недобока кана уходимете вакера около Facebook и около социјална мрежа, амен шајте дикенаме и преку YouTube нека роден Рио Севгил Сали Хемо до теда, значи шајте дикенаме кана паралелно. Хоđам шукари со туда уклучи Салилан. Ки тема, пошто туда си јан јек чаво сарбут, шавеаме со семе теки јакери, туда си јан јек чаво, па мангија туда сигурно е кочете деја кале темате. Вала, каја тема Сергил, мислава суске требала си не по англете керел пе, и те објаснил пе роменге Сара Маре Рома почнинге исламеја, или откет почнинге ти интегриринен пе исламеја. Јек бут интересантно тема, нормално ме машкара кала дуј мире önderија, мире имам ја наштит текера влафи,
Иако сум хоđa, иако учингјум школа, ама и прво школа, о прво факултети, завршингјум англал, акала дујđe не. Значи, нало олатане буд попуре мандар и силен пракса, буд повише мандар, ко животно, со ке секојаш ке пучела пеко ислами и буд значајно животно пракса отколку или мескери пракса. Или мескери пракса и сила лакери граница, ама животно пракса лакери граница на нела. И одолеске да ме буд мангавате те селамин керафа маре дуе мисафирен, сар прво ме даде алириза, кова јов миро ендери, миро водичи, емеше и гюнере сочаче буд агар вакердо буд напор дела ко ширибе исламеске машкар корома ки Европа и одолеске да мора леске да те честитина со ски силе доволно лескере тервишија или активистија кова ле пратименале. Извинявам сока мукафтумен, ама салде мангавате бахтакерафтуменге или патекерафтуменге о последна дивесата ромубареко масек Рамазани, хајрлија неко волтуменге о масек Рамазани, иншаллах о масек Рамазани, амаро дживди пете овол, иншаллах байрамја амаре, о байрамја амаро мери пете овол. Амин. Овса стоим туке, иншаллах байрами некол махбулија, иншаллах. Джибешете доресете фамилија. Овса стоше и гюнер, па иншаллах, амен кади камен ки авер прилика. Иншаллах. Иншаллах. Ке мерето уклучинама ко кала байрактајра, значи меда исто селамин керава хем мангава медата истакнина вијек поштовање, хем те вакера мубареко о рамазанско байрами тајса, значи сариненге посебно туке да хоđа меѓународна дека тајса си ем исто рано сабале одоте те мангешете најавине сам кокозму сати кого значи о байрами ка придова байрамиски. Ja, amen деко Дизелдорф се бепи баш каја пандемија со моментално араклјамен и си амен харица проблемија сар соџанија севгил си неамен харица проблемија, ама иншаллах одла проблемија пробинаја кобор шај те решинален машкарамен деко одбори кија мари џамија, та и са мари џамија и правди ко панчен саранду панч со ски џамија ка кълдинел салде одредиме манушенсар кола пријавингепе кодова кода платформа со амен дингемла и коволамен дуј байрамија таиса јек байрами ковол ко шов ем дешупанч емо дујто байрами коволамен ко ефта ем трианда амен деко Дизелдорф. О џемати шајтавл салдо кова џемати кова пријавингјапе кодеа платформа со амен изнесингемла авријал коа маре интернет стране. Значи те повторина дека манушакола со на непријавиме, значи наштите авен, тар просто разлог е пошто и си умерена нормално мерке кола со требола, значи те пошто немпе и адалеске најверојатно ордунг сам веќе ковала те и капазинал сар со функционирала и мате добинал казна. Да, мате добинал пе, значи мате амаре дикутне кола со кавен би пријавиме мате мислинен дека на амен на манга или тумена мангенате мукенле него и си одредиме мерки кола со требате за пазинемпе те пошто и немпе, а те ордунг сам пратинела, значи ако на икеренапе кола одредене мерки и си баре казне кога со кој казне ми џамија, аба исто о мануш кога со адате, значи не пријавимо како ја далеске замолнава сај прален, ти керемпе кога мерке матиклон холи, матиклон замерке, него едноставно мора ти кераме на менда кола за којна кола со аменге дендој тано тари општина Дизелдорф. Тачно. Дополнење нешто оѓа? На Севгил со скена нема време, буд морате джас цигарава, сега те керава лафи. Селами джико тире мисафирија, сар прво и гюнереске, ем дујто медадеске е алиризасе. Алейкум селам. Цело мене фамилија ке телеко Скопје. Алейкум селам. Медија ке мате волјанел ми дај, не? Така. И ја двата, значи, завршингем, па шех, гюнер, шех алириза. Еби џавине, ака нам ме дујто прашање, бобај, трито. Сергију, сама кошај нешто те вакерам, ке каја тема мопрал ошево о алириза со керѓа, кој буд перфектно начин објаснинѓа историја таро буд пуране берша хемџи ало џи ке генерација коте со шеша бани и калела неви генерација
kiromani populație. O tejtalo but interesno. Moram te vakerav mande sineman elhamdulillah e Allaheske. Shukr e Allaheske. Mande i nema šanca te učestvinav ko zikrija, te učestvinav kitekija, a ava sine kitekija, panda keda sine oše Šabani Allah rahmetele. Inshallah o Allah nuri neka mu keleske ko kabari ya Rahmanu ya Rahim. Oše Šabani sine yek edepi, sine yek erkani, sine yek pralipe kio do yatekija. Sine yek disciplina kio do yatekija. Hem čačeda ko leskuro zikri prosto keda araklovea sarte pene araklovea kidisavi dženecko bakća. Agyar šužo talibe sinele, na samo ko zile, na samo ko zarvi, nego im sinele da šužo sesi, šužo glaso da sinele. Me sarternočavo, dešovto dešina beršenguro, znači ustava sine, dava sine čaj, kerava sine čaj, i si upsine ko društvo si upsine, amare ševoskere e papulja, znači e šeša banea, a dalea su amen džaja sine šutka, je grupa šutka, tari šutka, koja si ne ođa o sado, e sa i te skoro prav, o sa i to futbaleri, a kek baro selami bičalava me dosteske e sa i teske, o sado ođa Allah ramete se naklai dune, hem oše Ahmeti poznato sar obuluti. Džaja sine odoja grupa, em džaja sine oše Ismaili, odnosno todat sar penđarudno oše Tarzani. Džaja sine tari šutka, kitekija, samo nedelakoro keda pravil sine zikri o Šešabani. Čače sine amge zadovoljstvo mare dušak. Palo leskoro na kipe i dujneja, lela ko posti bešela oše Rufati, odnosno odat eše Ali Rizaskoro. Elhamdulillah Allaheske, bušukar dosti sium sine rahmetlijaja eše Rufateja. Bari saygija sinele, baro poštovajne sine, baro insanluko sine edade eše Ali Rizaskere. Me znači sium radosno, sium but komerako so avdije šajte vakeravle, deka doživigum ko maškar ko duj evlije, te sikloav o islam, te sikloav o tarikati, te sikloav o sufizam, taro manuša kola so sinelen iskustvo baro, možda na sinelen škola bari, ama sinelen iskustvo, so vakerda oše, ođa o imeri so vakerda mokral, i siljen životno iskustvo, praksa sinelen. Ama so najviše, so sviđinova pesinemange, najviše kitekija, so sine edepi, so sine erkani, so sine kamipe, so ko akava vreme, a dava na ne. Ko akava vreme, nažalost, na ne od ova pralipe, na ne od ova erkani, od ova edepi, sa so sine ko vakti eše šabanesko. Ili sa so sine ko vakti eše rufateskoro. Od ova magnum samo te vakerav tikalaftaro mokalbi, Джанаоше, mes premindum adva sar prašanje. Samo jeka vakerav oše Ali Riza, možda bistrgja kava džanava deka džanela, pa da te vakerav sine okerameti eše vefhaba baskoro, džanela ovkotar kerava muabeti, taro sap, so vikingjale o generali te cidele sape, taro ektan, kova so vojnika darana sine obleda o sape i gargale kitekija. Ema dova sap dugo vreme sine kitekija lea. A da ja sine slučka i interesno, od vas sine kerameti, kova so valjani o narodu te džaneno doa. Ili omemet baba so nakleo vardari so nakleo. Vardar baba. Džaneja duše Ali Riza. A kavari to objasnineam je, pogotovo je te generacijake, te džanen o kerameti ve fa baba skoro savo sine. Znači to je vlija. Morate si kave kerameti. Znaš ove agjar kola je vlija. Buyurun še Ali Riza. Ja kana i točka ni me spomningum Ebul Vefa. Znači Ebul Vefa kada iklola acize baba, kada mangelo ovte iklol ševo, ova kerala ikal taristikustik odola sapa. Eli pa kada džala Ebul Vefa, Ibrahim Ebul Vefa, kada džala ko paša e džuvla te saskarel,
ой духовной насвали. Ek rivayeti vakerena o sab dalatari i kalelo taro mui. Ek rivayeti. Ama ek rivayeti nasvali taro džinia vakerena. Znači akava dui rivayeti atalo. Emza o mefavama diga kada sporedinen vefavama znači o sab lelale taro kale. Odo te sine tekija. O kale amaro, palo udara odo te sadisku tekija sine, odo taro do asap, anelale ki tekija kola vakerena, kerela sine o mefavava lea zigiri. Znači, Aha. akate zaključok amaro, lično mlo, a mesar čitinavale, koja kala istorijska lila vakerle to isjamen, o kerameti je sad jengoro talo akava. Pa da varo davate Znači- vakere. Da. Sad jengoro o kerameti talo akava te saskare manušen kola duhovno nasvaleta rođenja, kola šaj nali sad edin el džibavi, koja gazinela sine manušen vakele kola pašljona, evet, eli pa grastea vakerana na kjalatine uprilende, akava lengoro kerameti amenda valjanite sledina lengoro kerameti. Jene ba te dikene ševosro zikiri, kada ki perena ki džezba, perela o derviši, o čivela i hrka upri o derviši, hem na kjela gazinelale o uštela. Znači, odvaji, o kerameti, leskoro, akana mangate vakeravo zarfi na ja mende, odoleske korufaje talo zarfi, erufajengoro zarfi talo. Znači, te na mašina o kerametija. Amen da o rufaije te beruke sa dijenge o zarfi. Da. Ama mangate vakerava amaro kerametija kao se valjanite za držinale. Znači, ko amaro kerameti, amaro piri akavaji, hem amen akava kerameti valjanite i kerale. İşte akava italo akava. Akena Aliriza Buyurun. samo pandayek te tiklol mandar. Te Da, vakere şuna tu bak. akena Buyurun. şunayama şukar. Şunayama. Akana şuna. Da. Akena samo pandakava kavakeren kaja kiaver tema. Vaši. Kas i kalela o še šabani pa la peste šeljera. Akava mate bistre. Koja Ja. je generacija ne vidite džaneno prajla kotar ko je la manuša suprenata roše šabani. Pa kana нали која маро вакти, значи ти мо папу, прво и калела ше Мустафа колесеро ше Мустафа Ескендересоро дат. Tamam. Леј калела ле мислинава кај прво. Усварина, хубав гјум, оше рамо. Јавно шиманде. Прво оше рамо. Иклола. Pa je džemo. После o šeramo, posle lela rufaiko, o prvo sadijatalo, posle lela rufaijsko šeluko, posle džala Eskendereskoro dat akana vakergjum O Mustafa. o Mustafa, pa o Mustafa o kapetani vakeraja leske amen, O Parno. Oja, ovsine gazelđija šužoga gazelđija, koja Tamam. letke znamena ko gazelija na kauvol, pa posle i klelo o še Ramadani estirderesoro dad, pa Tamam. posle najtekno ševo i klelo o še džomo. Znači, akala panč koborna gengamlen, panč šelerija, kola i klona taro mo papu. Aliriza, Buyurun. da li oše refiko Moshe Çelebi klonata roše şaban. Na olay klona taro še Mustafa. Taro Mustafa olay klon. Še Mustafa. Odote morate pojasniti sa ve bukjate džanen. So stisi Da. nešto odote so osinsili lengoro. Osim silitalo jek, olatale acizi koli isto, taro Mustafa lela. Znači taro Mustafa. Tamam. Hem da o še Čelebija koja sine solidno manuš, solidno ševo mangate vakera, manuštena vakera,
solidno ševo sine o Čelebija koja sinele je zadovoljujući Джамдипе кодова ленгоро вакти мангала тавакерав. Tamam. Maçkar lende sine Tamam. zadovoljujući ilmea sine Tamam. şukar. Ему кујнелање Курани шукар. Курани укујнелање шукар, мевлюти укујнелање Da, шукар. da, Синеле се kerava ilmea, znači kada vakerava ilmea, sinele kvaliteti leste. Taro Машал. manusha misinava stari, taro kala šelerija. Škola sine šukar šelerija. Mena na Nigirinaja nikad samen, nego magata vakerav koja sinele kvalitetija manushe. Tamam. Акена шали риза само ек допу, значи кеда акалаше лера маре, те вакера саро ше Рамадани суиклило, оше Мустафа суиклило, оше Рамо суиклило, оше Джемаили суиклило и прво генерација роше Шабан. Da, evet. После пало ленде, значи ола прагепеске семане, прагепеске завие кишутка, нали? Сетинеато на пример. O Ramadani дека праѓа оше Рамадани. Da, o Mustafa isto pravja, o Čelebija pravja, o Refiko visinava kaj денес и силе семана. Да. Refiko. Тогаш почињао развој, тари текија, те урел телеки шутка, ама етекијатар суиклона. Етекија кере шелера суиклона. Значи етекија кере чаве малтене, потекнина тар текија. Da. Тари текија потекнина кала со правена за, ама кана Мате Бистра, значи 63-та, 64-та година, 65-та година, ке да формирнала пишутка, и клона менге ја вертарда шелера суавено. Например, оше дурмиши клона менге одотар шево. Оше Рамо и калела шелера кишутка, усвари не калела бутедженен, оше Рамо повиши клона. Оше дурмиши тано одат таро Мухарем Сервезовски, нели? Тамам, овда си не укомаши шукар. Само je kova tebe. Znači, oše dürmişi i ševo i na kova, ama ovtalo taro melamije ševo. Znači, ajke jar, znači to je jasno. Taro melamije. Само те користирам Хари ек шанса, шех. Само те користирам ек шанса, Манглум, само те поздравинавам, те селям керав, јеке медадескере амале, хем уедно те амале, хем мислнава дека и суде джененгере о шех Латиф, о лято. О шех Латифи, Ода селям Јази ешевоске, латоске, латифеске, економија са 100-100. Ода дека на градинена мгаджија. Дик Сергио, али Риза, дико те со мангавате вакерав, значи, похари те кога ќе одеја тема, и дуито тема, се развинела пекена понадари о Ислам, те лоцири намен, например, дека етекијакери генерација иси, емиси е дурмишескире генерација. А гре на кува е саво тарикати, дали си не садиско тарикати, дали си не меламиско тарикати. Ма само можем се одвоина, кај о тарикатија праля, а мена кате ајди гајдина е, дали ковол халветија, дали ковол бекташија, дали ковол, ама те чиропе граница, кои садија, кои руфаија, кои меламија, кои бекташија, мевлевија, а мен ајди гајдина кераја. O temate Бистра ше Алириза о Јусуфи. Оше Јусуфи. Ja. Порано шево, солидно шево. Јакна мате Бистра после кала со иклона од дуј шевија, таро азнатар баба со иклона оше Бего, оше Исмаил, оше Бего. Оше Бего, Allah rahmet eylesin. Oše Arifi со иклона. O kova su iklula o küçük o harno ševo su iklula taro šehajdari. Šeriza. Znači dikena, znači akale šele rendar, znači saro še Jusufi, še Dermiši, še Arifi, še Obego, o še Ramadani, o še Čelebija, o še Mustafa, o lendar ikluna posle nevi generacija kišutka. Emagar posle pergjola i šutka semanencar, pergjola i šutka zavijencar, emamen preku lende Sergül siklilem o Islam. Elhamdülillah tekiyenge, co diye tekiyenge, znači hemo vefa baba, hemo aznatar baba, soske canayne isto Roma, hem ko aznatar baba canasini isto. Kerenasini odorga da saygije. Maškarpeste canasini, na primjer, od džemaati Hajdareskoro, emo džemaati Šešabaneskoro, canasini maškarpeste, na primjer, subota kerelasine o Šahajdari, Allah rahmet etsin,
ероле скоро дат, а недела керела сино шешабани. И, например, о Корея, о Рома, соитале дервишия, ашикия, тари текия, тари хаздатарбаба, авена ко шешабани, патаро шешабани, джана, агар джана сине ек машкарпесте посетинена песине, оленгере текие. O zavie kedale, o semane kedale kishutка, тега ни починге хари о текие те слабонен джемаате. Починге повише шутка кере мануша те вртине пе ко завие, те вртине пе ко семане слабонела више о джајбе ко текие. На не буд баро джемаати тега ни Шех, шајте објаснина ми ге сојтане завие, шајте објаснина ми ге хари сој завие. Завија итало јектан, коте јек соба, дуј собе шајтовен, коте со кедена пес од дервиша, коте со керена сохбети, коте со керена илаие, коте со калдинена намази, коте со керена зикри, а на не текија, ни на не меџиди. Значи, ојтали јек соба, јектан, кога со шево керела песке пе дервишенге, пе достенге тавен, ко зијарети лесте, одојтали завија, одојтали семан. А да играла ти шутка, од кога се не па мануша ки шутка почнала ти играла са кој Тамам. Ке почнена ти клошевија, правдена осемане. Акна. После на дженова дали се тинала пес оше али риза, мислинава дека ка се тино пошели али риза калеске, ке да лена е шевон ки милиционерска станица ке да панена е шевон, ем ке да панена осемане. Се тинеа ту баш одолеске али риза. Ja. Шуненама? Ке да родена лендар сари нендар каси си исправно хилафети, каси си исправно силсили, каси си исправно сертификати, ајте вакера. Сертификати. Да. Јек време и исламско верско заедница почиња осеманете забранинелки шутка. Почиња ди са вешелерен телелен по цело рат те бешен ки милиционерска станица. Значи си намен од оваа периоди ке да си намен ги забранимо осемани. Ама потом добинге ола сарине после дозволе кој шајте керел бути, а кој нашчите керел бути, нека ске чиге забрана ко семане, нашчи синете керел, а нека ске денге дозвола исламско верско заедница, која со синеле право те правил ко зикри. Джеја сине ко зикрија. Джамије на синеамен. Значи, джамије на синеамен код ова време. Код ова време синеамен семане, хем ко семане си кловаја сино истам. Елхамдулиллај, амаре шевонги. Кога со наклеака ја дујнаја. Ишала Аллах ленге нури. Те му келко кабари, ја Рахман, ја Рахим. Амен. Амаре дервишија со сино попуране. Авде Байрами, шајте даленге дове од дове прифатиме 100%. Дик Севгюл, мопрал. Джанела оше али риза, те новенсине одла текие, сара мари романи текија, сари и корани текија, саро семане, кузна амен со ковасине. Амен шајт овасине христијајна да сари не рома. Елхамдулилај е Аллаеске, па после елхамдулилај одоле текиенге, елхамдулилај одоле дервишенге, елхамдулилај одоле семаненге, со амено рома, не само ки шутка, него ки цело Македонија, а члем сар муслимајна. Со ске елхамдулилај одоле текиенге, поготово и романите ки авефа баба и клиле бут ходжија, завршинге исламска школе, добинге диплома шеријатска. Кога со амен дивина амен одоле генерација. О али риза ошево джанела баш одолеске. Па кава специфични и си чаве со клилетаро семане таро текија, поготово тари текија. И текија сине ленге финансиери, и текија сине ленге институција со геле олако школе. Значи, кедена сине лове, те финансирине не оджен. Ако грешинава нешто, ако грешинава шали риза, врум вакерман, ако грешинам нешто. Амен кераја цело време лафи, аке авдие користингем исто шанса ариф кеджеси, дека буд дове кераја амаре мехитенге кога со наклидуња, нели, хем кога со сине исламско вероисповестен со не малте не основачија сине ола. И ако мејакна козу ме памтинава и текија на сине буд бари. Керава лафи значи тријан да саран да берш пала. Ајде не ковала козум квадратија, пиндаш, овардеш, ефтавардеш,
Шелмеково, повишена сине. Шеле квадратонгери текија, ама добока баро корења мукла, добока баро извор и сила, добока баро специфично ефекти мукла, со палалате, значи генерације дон денеска, амен панда кераја лафитари текија. Па далеске дали кашај јектикно видео тарека текија тедика сар синеем сар акана ме мисла дека амаре дикутне сигурно ке интересино. Ja, sigurno. Иншалла кадика. Пушкар. Ај кадика тедика хари тари текија јек прилог. Аке, hođam, ako vas ne znači jek tikno prilog keraj veštari tekija lafi pa me misnava smatrinava дека и требало да река која да е tekija добока со популарно со мукля jek baro koreno palopeste ko pečatov добока мукля баре евлядија латари клиле. Значи јаратинда буд баре авдие со аменда конзумири најо ислам. Саракетаро хоđe и меритаро руфати he буд јавера.
Значи, аке којне о разлог соске аменсие мадула кола сосие. И сие почива шех Али Риза Джитуте, само дали шајте ракав, ме сматринава дека ако шај агаре. Пучела амаро прало Кантур Ирфан. Селам алейкум. Джико шех Али Риза. Те манглато објаснило дали и текија сине синани или сади тарикат. Акана, дали шунаеме прво? Шунаеме. Ајке ја. И сива кериба, кај и текија сине ошево усвари ошеме медалија, кај синеле синаниско тарикати. Аквај јанлаши. Медалија пирарола сине калотаджи. Јани ошево шајте урелпе ко разно џубе, ко разно таджија. Не значи ако обчиѓа кало таджи, сароко мислава, о сароко и битно, на таджи. Ако чиѓа кало сароко, кај ов мора то халветија или ко вол руфаја. Хајр. Него од ова означинела кало сароко, која е од ова кахари керела, познато ко амаре рома, или ко попуране шелерија, кај ола тагоинена сине имам Хусеинесе. Значи туга и силен, и ола урена песине ко повише ко кало, тепена дали џуба или сарако. А кана и си шелерија, кола стрикно урена пе само ко парно сарако или ко парне џубе. Или бордо, ме повише обожинава, пример мангава. Бордо, парни, понекад урама, ко кали џуба, еке ти кена макате ко лоло, песи, дилки акава корано, това, или акава синанија, значи синанија на сине шеме медалија, ови керела сине јектарикати. Садиско, чунки наслединела вакергјум, таро акраба, мефабава, хем о шеме медалија, акрабатале. Хем о тарикати дела песине, хем дела пе и панда дале, ки акраба. Значи, ко паше, фамилиарно. Ја. Тамам. Мефабава на сине. Дети таро имамија. Ја, значи, акалатале акраба, значи, котарла ја акала аргументија лаја таро лила, кола иси трин лила, мен кава керален, историски споменици во Скопје, Лидија Комбарова, и ситумен лил историска споменици Косово, исто. Значи, акатар лаја мен историја кола ола о косовска шелерија, ола буд завединге кова шево коле текијате сине, сарсине, сосине, ола детално джаненале. А мен о скопска кава воопште на забележенгамле. И а мен са одола информација, таро легнере лила лаја, за да кеја кавате джанале. Значи, на сине синанија, а кава јек шево, јек шево. Јек тарикати калел. Трин, дуи, дешутрин. Јани, Сеид Ахмед Руфаи, Сеид Ахмед Бедеви, акала са, мате спомни навлен, акала оснивачија и керге по јек тарикати. Ја ола си не способна телен по панш тарикатија? Ја кој? Ама јек тарикати. Леле, јакате, значи, нашти хем да садилко, хем да синанија, хем да бекташија, хем да бекирлија, хем да наđenava сотевол, акава јавнаши. Помло, акава мло видување, а те и силен лен аргументија е самке нешто, шај, те сикавен телен, а мен ги дадува плюс Джанди Пековал. Мате узатеринав, белки панда ковал нешто прашање. Дали шунајамен? Шунавато. Ајде ја. Те и си понадори прашање, шај. Ковели прашања? Јулина женава би требала тоа титул коетери. Да, нешто те наол проблеми.
Achiamente Coristina e că Da, Coristina buyurun. samo e șansa și Aliriza Buyurun. Buyurun. kera selami sa pralenge so dikenamen. Aşkı İnşallah niyazi selam. sa mare dostengya mare pralenge. O Allah ne Rabbi kerenge kabul kabul et, ya ya. şujirat barirat inşallah. Ajrat Bešela, pe, inšallah, posledno rad, Tabe taro, šao amaro isyamen bisafir, ja. dovoljno vreme cisaba Kesinlikle, namazı isyamen dovoljno vreme. Ja. Агере, ме хари и нема ни со техничко проблеми, али дикеја дека изгледа на пропустингјум ништо, на Динамо дека тумен коркори исто араклен темете конуштинен машкар тумен. Dengem selami amare pralenge so dikenamen olay fotoleske mate oylane neko. Агере, Бут важно и немање значи авдиете посетинате бичала и ектикно очете да кале мехитенге кола со борција сине ко ислямско свето кола со андеа менге о ислам нели ко ки Македонија тева кере роменге ја далеске Манглум значи ленгете да ек очет акала нава кола со пелео Аллах иншаллах ленге рахмети некам иншаллах дженети некам. Allahümme amin. Allahümme Агере. Кара каджаки јавер тема ако сложнена тумен. Значи, окей, амен кергем лафи претријан да сара на берсар со сине, амен и расалем кинисави конисаво свето или конисаво време, ке да сием сине Максимија или патикнеен кота потекнинда. И джијакна само мангавате пенавтуминге дека буд позитивна резонанција и си, дека буд позитивно коментари и си аментаро, амаре дикут не, сар преку YouTube, социјална мрежа преку Facebook, буте джененги буд појасни салило буд букја, соске асавко нешто, барем акана месар со памтинава, хемсар со дикава о коментајра, дека савко нешто ко социјална мрежа, ко телевизија, савки тема на сине. Керала Пелафитаро ислам, али на Керала Пелафитаро основаче, на Керала Пелафи значи о развој, пошто пиравала кана акаја тема развој, а далеске камора значи тана е паралелно дикиба сар авдие бешена обуќа. О питање мро, мена Динама дека ка шајтеджа адалеја мо специјално, значи специфично пучиво и сјамен, дали кировани популација и си промена авдиве, ке да кераја лафитаро ислам, ако и си сојтане промене. Значи паралелате ана, сар сине претријан да сара на берш, и коте авдие бешена, значи исламска вероисповестија. Бујр. Прашање ти касте. Верујте. Ме му кава правдосовски стварно и сматраме дека соди компетенција. Ме таро респекти кон миродости, таро едепи да прво лафи ме пралеа левиза. Бујр. Ја некана ке да џаја ко од ова прашање, Пегамбери салеллаху алейхи ве селем мало текерел реформа. Јек народо док на менинелпе, а мено доле народо наштика менина. Значи ти, о прво ајети, кој со авела ко Курани, икре. Учи, читај, пишувај, студирај, преучавај. Значи ти, амен развој корома, одоја да сини мли теза, која кергјумла реформа, белки хари дживдингјум джехенемско живото, акала берша, ама акала и калгјам јек баро развој корома. Акала кава керенле коркориорема, мена мангава катар текерав бутлафи, алма окола мануша некава керен, кола о реалност кава керен, чунки Пейгамбери салаллаху алейхи ве селем јек хадиси вакерка, вакер од чачипе, па макар нековол упритуте. Против туте. Против туте, уствари ковол. Еке јаре. Значи ти, кеда накела модатало шево китекија тари о 86-та модатари мо папу накела таро 1950 сине шево до 86-та. Тари 86-та до 91-та модатсине заслуга ме дадесте и која пошминела и текија акватало јек неводело, акватало неводело ака насоди камне. Ој сине буд пурани, о амаре
мануша кола поп хурехари ола джанена и текија сависине, косаво стајнисине, кама каје киречи каперел исува, ој сине таро керпичи таричик керди. Таричик, тамам. Evet, кеда джаја сине, кеда кавена мен ге мисафирија, тавзело сине секоја страна, ко срез дикирија мен чуваја сине легења. Тамам. Аква бо жалосно сине, ама еке, амен Рома чоролипе, модат раметлија пргаво ром сине, пргаво ром ем шукарпирно сине. И точка не вакергјум, амен потекни наја таро ковачко фамилија, кога таро мануш, кога таро састран шајте кера мануш, само рухи наштика дале. Модат раметлија тега лела јек иницијатива, те пошвинелпе, те керелпе и текија, даја ој документација киверска заедница о гюнери ка мухалија катаре овда те вакерел, а катаре, те керелпе и текија, ама панда и верска заедница... Прво мангле те рушинелла. Прво мангле те рушинелла, шериза. Од кеда више керела пе, мангала те вакера, потека мухав мисна те вакере, нај проблеми. Не проблем. Те делпе документија, те шајте керелпе и текија, ама денгјам ки верска заедница, ки исламска заедница, те шајте одобринелпе, те шајте санација те керелпе, со тековно одржавање те керелпе и текија, ама амен румингјам на таро темелија, модату свари румингјала таро темелија, ме тега сим сине сепак потерно, сар чаворо, и секога скалова чаворе, доко датало дживдо. Тамам. Мангата керав и амен башладингјам без тикли документација. Инспекција секо диве. Секо диве авена сине, мангената перавен, тега рахметлија опратенико амаро о вакерле. Фаи капти. Фаи капти. Оја, ови ме дадеа дуито брат, прво или дуито братучети, Тарковачко сковатало. Заедно алемлеа ки текија. Мета, заедно алемлеа. Ајде, башта ди шукари шунава. Тега, кеда мангена сине инспекција стално и сине бут паше фаикоја, гелоко фаика гјара и куртани текија, иначе гелија медар. Сородин ѓамбе пелатоте те алтаре, панда не иклиле од документија. Нали, ола пе мануша, задинена пе сине харе. Ама не се еке себе пио фаико, еке гюнери да сине тега ко општине кај сине, нека вакера ловкоркори, ма ме вакера, ајде бегу. Па дикте вакера посетинеама на кава англедер буд берша, трианду штар берш англал ше алириза. Кеда мангле одотре, ки одеа улица Текерен магистрала. Значи Текеренек баро кружни ток мостенцар, и текија сметинела сине оленцар објекти, а и текија насинела легализација воопшто. Значи насинела легализација официјално и манглете рушинела. Код ова време, значи 90-та година, 89-та година, месиум сине ко собрание на град Скопје одборникот ари романи партија ПЦЕР. А како фаико Аллах раметасен, овој не пратенико ко парламенти ки Република Македонија, тега не сине Република Македонија. Ама пошто акала случај авена ко собрание на град Скопје, значи проблемија е таре градска и перена по надежност МРО. Јак на сокера одоте, делујнаја двојчно долинаја. А пошто инумине да ки комисија ко верски прашајна, преседатели си сине код ова време, и чигјун код дневен ред и ситуација те решинопес е текијаке. Дури, морам те вакерава кавада, лелюма сапко ризико, за канингјупе дека са од дервишија тари Македонија, со сијем. Какера баре демонстрација, ка и клова грастенцарен врданцар, као жито лукс со сине и фабрика, као затвор каршич и шутка, ка блокирина од друмо, кај отпад телесо джалапе, хемо друмо упреке джалапе ки школа ко 26 јули, наете мука омароте бикнелпес ки цело Македонија. Значи демонстрација како рамеро дервишија, ако рушинела пес и текија. Од ова сине амаро услов, од ова сине амаро течива дар е државаке, те нарушинели текија со ске
jedino si nemamo i tekija sar ustanova religiozno, sar institucija religiozno, amen na manglente đako džamije. Amen ko dva vremena manglente đako džamije su ske nasini situacija šukar amare pralecar su sine ko dva vremena. Taro dva aspekti, znači, o faiko, Allah rahmetesen, reagiringja ki komisija tari republičko, tari gradsko komisija, znači taro sobranije na grad Skopje, mi numne pratenikote, i kalgem dokumentacija te gradinope, odnosno te legalizirinope. Ama o šeru fati, Allah rahmetesen, odat aliriza skoro, ovsi garga sinele baro merako. Sinele baro merako te kereli tekija, te namestineli tekija tari tvrda gradba. Soske sine koperiva, sar sova kergao aliriza tačno kerea sine zikri obrišim perela sinu pramende. Taro od ova ljubov te mangel, ov kergala hari porano, amo gađe sar gađe džanea, ki jak si mamen dengeo Roma, se koja sine diskriminacijam, rasizam, i astargja menge samo ki tekija, ama elhamdulillah, znači, po republičko nivo, o kako faiko pomožinja bud baš i legalizacija baraka, ekolake tekijake, metaro sobrani na grad Skopje, delegirimo ki komisija za verski prašanje vo Skop na sobranijetu na grada Skopje. Ако да јас не е ситуација цел. Добро, интересно е тано. Ме ми снава дека каđакова вер питање со ке осати джала веќе нем доста дугачка, мора само те наведина дека веќе ек сат и ем 7 минути веќе на кле, значи вдикена дека кога шужи тема и си стварно надикела некој више ко сати. Панда и сијаме, значи, ама регледачи, ако светане многу бројна, панда е танеја кате пиши не на шуже коментајра и ме ми снава дека некој на магела те джалпеске некако те совол. А двајтано шукар. А менка продужина подори, ко долецке сијама кате. Ајде, бујрам. О, далека слажнето ме те поставина о вавер прашање, о прашање тано, сој тано тумаро мишлење авдиве тари терне генерација кеда келела пелафи таро исламско вероисповест. Значи, од терне генерација кола со акана куѓе, кола со практикујнено ислам, somistene на лендар. Шегюле ка одговориме? На, бабо, ме навшикле ован глатуте, бујру. Акана мислење на не со те заамаро, него со секоја е генерација ко по време, значи ако на ме лава примерти амаро пегамбери салlallahu алейхи ве селем со ова керја ко хадиси акала ети то да мен ко акава хадиси ва керјале свет остае младима. Значи ти ако амен намуклям генерација шужи, ако амен генерација ангем ко амаро ниво, месара лири за шево, те ангюм имере еруфате или било кас, авере, ко мло ниво, джандипе, ме тега ништо на кергюм. Значи мора това ек чекоро англиманде акаја генерација. Па о која генерација това посикавди, задакит акава менталитет амаро оромано амен те почмина те мененале јани амен амаро насока тоа дова основа Куран хем хадис. Значи дали ко воло дова тарикати, дали ко воло дова хакикати, дали ко воло дова марифети, дали ко која акава изало сако Курани тергјола. Јани ти ек само када ме јекова. Дика мен читинаја фатиха, ко секоја намази. Читинаја фатиха, ама о тарикати кај каро дале, ко дујто аети ки фатиха. Упати не амен ко право друмо. Ја, упати на мен ко право друмо. И ште тарикати? Упати на мен ко право друмо, сар се упатињан, ја рабби тле мангле манушен. Јани пегамбери, евлија, асвија, дас на упатиња. Значи, акатар, амен капира, акава друмо. Одолеске и генерацијата ли моментално и си бари разлика.
Možda mukam hari demokratija amende nae odva vreme kola so bešena sine po edepi sine tepena kopfure, aka ne generacija hari po averi, a i morate amen te prilagodinamen prema vreme da hari. Soske o самото време кералале одова. Значи, дика кана амен генерација царпуре, пример калав. Амен генерација ме може би на джанава сине кобор сине ми плата. Модатлела сине ми плата. Ама кана очаве ало време, со манге плата, абе ме манге керава бутите, керава туке ме. Затинели? Значи, више менливо тали, ама ако и неко волагар, секој живинела по живото. Очаво живинела по живото, амен живинаја по живото, мангеја ава, мангеја конуштин, мангеја маконуштин, ту живинеја то живото, ме живинава мо живото. Значи, акавај ек демократија. Јани, демократија о пегамберида синеле панда ко 6 век демократија денгја. И акана, може би, акава тејкелопе хари строга, може валяни, јани амен вакераја едеп широк поимтало. Буд широк поимтало. Јани едеп, царка беше, царко конуштине, таджикере мануше те завршинел, царка пашлове, царка пире, буд баро огромно значај силе едеп јаху. Нај само, ава ките кија дик, шут дико удар со пишнела едеп јаху, беша ка те сар диреко. 3 сати, а дикер те пиел по чај, боже на дикелато. Јо, какава на? Значи, едеп, воспитност, култура јеке манушескери. Ака вако превод значинала. Окей. Шех, Бушкаров јастингјан, мангава само те селам керав, јек мире кардаше хем тире тева керава кана муезине, Ао бацан. Бацане, аки е бацанески рек бара селјави. Значи, мате... Јек селјави амедер... Една муезини, една Захирџија. После пало... Да, десно вас, ки техничка, ки техника си не десно вас мангел. Ајде, објасни на Хари јек тикно, само шалите ва кере нешто таро бацане. О бацане си не солидно... Обатанец не јак шукарчаво која е савки генерација наето, вали имерескери генерација мислинава, бут поавер генерација него акана генерација со Итали. Одлачаве бацане се дати Камбери, Шабани, Елвиси, Панда ки Америка, очаво акана о Речко, ала Панда чаве оклај Панда паншова кана навена ки ми годи. Оđa со италоко-маđari. Оđa со италоко-маđari валени. Да, вакер о Камбери. О Камбери, оđa Камбери. Да. А кала чаве се не буд солидна, која буд придонесингјам ленца заедно, китекија буд придонесингјам која деја генерација, китекија, кола си не солидна чаве, кола буд си не послушна чаве, акала, ола кола посетинге ко Аллара метелесен ко хоџа мула фейми. Овна клеј дуња, иншалла бут насока денгјамен од ова да мануш, бари насока денгјамен. Ови може би се бепида ко Рома те почминел пете и клопе хоџија мула фейми. Од власти не бут солидна. Чаве, камукав јек тикно, викава дека опрал нешто на сватинела, аке намерно муклум те дикен сарине о Едис Чајене. Поставинела јек бут незгодно питање, провокативно, кога со намангава намерно, значи те поставинавле со скесавке прашање на пучелот. Да. А калајта не провокативна прашање прала Едис Чајене, кога со Кодуј праља насменила те чевопе ифтира. А кавајтано провокативно пучива мопрал. Едис Чајене, ме извини нама, значи, ако пучиваски нешто, опрашање на мангавате поставинавле со ске настарала уопште тан. Вакер, слободно,
мислева кајко Прашање лескоро требало те каске камуке о халифет луко пало дова коле дуе пралиндарка водина на дженасо. Значи акавајтано манге неморалното одговорење. Шех. Соска акавајтано провокативно, акавајтано некултурно, акавајтано а дава исто кас мангејатаро дујчаве, мангеја калечаве или мангео колечаве. Сарша ја сам питањето. Менаджерава, дали меја канакава погрешно сватинава, значи мани сима максимија, ако ман почела ма колечаве мангава повише, онда адва лафитано, адва питање на некоректно. Ходжа, шех, на непотребно те ме вакерава, на не манги потребно те одговори. Не адва соске савко прашање на некорисно. Те пуча нешто со кола некорисно. Да, тик можда джалак од ова аспекти, дикена и мерестар јек реформисти. Еруфате може би дикенале цар по тарикатско настроиме. Наштијакава те пучена савко нешто. Ме Да, ама акалеске... не мангава нешто те вакерав. Бујрум шеф. Јани, акана амарок капацитети коборитало. Амен акате на дикаја котаджи. Јону земре акава вакерјале. Амен дикаја тало таджи со исиле. Јани ки годи. Шајте челпеске таджи, шајте челпеске на джанато, коборка употребинел пигоди, чунки те на употребинја пигоди. Одевел Јонус шелто аети вакерала меч шивава одоле манушеске пислко ки годи ако на куландинја пигоди. Јани ко дини и си добором расшириме о илми, јани о џандипе. O aeti šajte di kelpe taro pobut aspektija. Apsolutno. I odoleske da amende inteligencija tali butikni. Ponekada džaneja i točka ne vakergjum amen živinaja kojeg života džehenemsko života. Tu okladije šungjum tu men keda kergen leletul kadar. Yani jek bambaška gledište taro leletul kadar. Него со читинајале која амарелива. Аѓарли? Значи, од ова, исламијети авдусутно дикиба, јеке неве илмеја, јеке неве џандипнаја. Мангеја прифатин од ова. Евете. Мангеја прифатин, ма прифатин. Абе, ме мангава традиционално сар со пренесенинге о попуране генерација. Амен, најамен против. Јани окоја мангела тепена авер илими, амен против најамен. Дикакана, со мангава те вакерав. Разно илими, те и ситу. Тути ситу, ту сијам буд барвало џандипнаја. Буд барвало. Јани, кеда кувеја ки е градина, споредба мангава те дав. Со керела и градина довол градина. И градина керелала кеда кади ке разно лулуди, разно боја, разно мириси. И од ова керелала градина хем шукарипе. А кавада од динитало е савко градина, туку јанки градина опрала. Кој пошукар, дали акава, дали окова, а менге е битно, сој битно. Товен очаве амаре, на само оруфати дали имери. Амени си амен тепена оато, ки Белгија. О Елвиси, ки Белгија. О Камбери, ко Маđari. Панда очаве акана матере динавлен ходжаларија. Амен ајди гајди нашли лендераменте кој пошукар, кој полошто. Ола амаре чаве. А ола бариле китекија и клиле афедерсен кој израз таро јаро и кал јама кале манушен текера генерација перспектива короматове на кала манушен. Амаро ходжа о имери вакергија јек бут шужолафи
amen ko astali so vešaja ko hođa koji meri akva lafia kana pasuinala bušukaro vakerge klafia gare. Obarvali pa islameskoro tano dedike taro poviše perspektive. Che ja. Akava dela je kruna ko islam. Da. Obarvali. Akana, ako postavina je prašanje. Postavina je oprašanje amaro nije te provocirina ili nije te siklova nešto. Ako magaja te siklova nešto, korisno това, taj satola mi te ukoristilo pe ne samo me, nego te ukoristina me sarine. A kava je tano važno? So koristi sima, akana kaske kamuke tu halvetluko, kaske kojka vodinal i tekija, a kava ne garela me na angle. A kava znači unazadinela me. Na nekava ništa. Sergiu, Mairan tu dea tema. Kirana ko adone, so te trištar puti piši jamange, kađa podre. Šali te priključina pes ko prašanje so postavingjan me dengjum prednost eševo ali riza džanijataro previše baro poštovajne. Ali magava nešto te nadoknadinav ko jednostavno te produžinavi tema, a sve od ova. A men normalno дека вајлани амари рида, амари нада, това китерни генерации. Ама о проблемите ло сави генерација и клјола. Ако дикаја, например, амена кај те лоциринаме само тишутка, или те лоциринаме само авриалдата ришутка со десиналапес, сар Скопје, сар Топана, сар Јавера населбе, дикаја дека буд драстично и си промена китерни генерации. Со значинело два. Сар појависалиле од џамија, од дујки шутка, Кералафи и пари џамија и митикни џамија, елхамдулилlah Аллахеске, бутро ма примиге о ислам шукар ен бутерне чаве геламе. Ама англедеро дуј џамија те правтон ки шутка аменде, Кералапесине рамаданеске поготово о таравие, о намази, калдиналапесине ко Керко Абдула, ко Топанско, о те авеласине о хоđа таротетово о хоđа шенази. Амен кедаја сине амен о те рамаданеске ма те обавинеја сини таравие. На сине амен џамија. Или кедаја сине амен кодисаве семане, кола со и кернапесине ко шеријат. Јек појавер џамија кедисалили ко центар, ко кер, о манушитало ко странство не дека му клео два телунос прати. Исто о шинази о хоđа, ов сине имами, емо те кеде написане. Саджи коде направдилео дуј џамија. Кеда правдилео дуј џамија, тега ни почиња машкар ко романи популација, поготово терни генерација, те ширинелпес темелско о шеријат. Со значинела кава со вакерава темелно о шеријат. Соске веќе почисалило о ислам професионално те сиклопес. Значи почињапес о ислам професионално тароходија со завршинге, имамија але ко џамија и амаро џемаат и романо сиклова сине сар вајлани те постапинал, односно сар вајлани те слединел о шеријатско учење. Дакле, амен деко текие, ко семане, на сине амен ге буд баро керава о време англал ко џамија, значи ваја сине буд баро акценти ко шеријатско учење. Буд повише сиемсине ко тарикатско учење. Буд повише сиемсине ко духовно концентрација, ко духовно воздигнување. Од долеске ке да појависалија ке терни генерација, јек неви генерација, која со сиклилијек нево голфи, нево брани исламескоро, шеријатско браните вакера, а вела педжико мате вакера контра или конфликт, него авела песине джико расправие е пуране дервишенца. Окола дервишија со јаверчане сиклона сине о ислам. Соске акала пуране дервишија со сине, на сине одоборка писмена, на сине одоборка едуцириме са ракла терни генерација со сине. А каја терни генерација буча буко прифатинја и ренесанса и промена ко романо исламијети. Одоета ли е буд позитивно бути.
Odată le bușuži buti so agjar amari terni generacija džala palo šerijasko učenje. Ali, dikava je slabost amende ko tarikatsko učenje. Dikava je slabost amende so razvineja o sufizam. Amen mora teđa paralelno. Soske dikindor, ma svatinin ma pogrešno, ma nema protiv o džamije ništa. Nego, ako nao narodu više počinje nadmo teđan ko džamije, veke buthari počinje teđan ko tekije. Buthari počinje teđan ko semane. Faktički o tarikatski duh, o tarikatsko škola pohari ugasninela. Pohari perela. Kozomitalo od ova šukar amenge, amare romanena cijake, talo znak prašajne. Zavisnost taro manuš so mangelate slediral. Je chiaver puti, ki terni generacija sa so va dao še aliriza i si demokratsko razmisluvajne. Ako naviše sajtalo pravdoj, saja čiku, o internetija pravde, oli lajtale tumačime, oli lajtale kerdeki čipote so hajlona, ako na džako Google, džaki Wikipedia, kad čitine najšužo lil, najšužo prevedimo lil, kad si klove budbuća, si kave natke slikovito, si kave natke video, si kave natke tekst pisan. Znači, amari generacija kad na momentalno tali, kojeg bušu karnivo, ama o problemi talo, bud vajlani te pazina amare generacija, savi škola amari generacija džalate si klov. Soske, i si pozitivno strana, hem i si negativno strana. Amen preskava kergen baš o klasičen islam, baš i o reformističko islam, hem baš o tradicionalno islam. Amen živi nekako 21. vek. Amen morate hajlova o islam ko moderna dimenzija. Naštiamen i raneamen ko veko panšto hem šovto ko te so živinjao Resuli, sallallahu alaihi ve sellem, hem sa sosino hasabi aleskere, o tabaina sosine, o ehlibejte pekamberesko sosine, o imamija sa so živinjao. Od ova vreme sine javer situacija, hem javer opšestvo. Ako naš živi nekako je moderno sveto, ako naš živi nekako je savremeno civilizirano sveto, faktički renesansa da valjani te pirel evremea so italo najlogično, so italo najnormalno. Ama, te pazina amare čaven, te pazina i terni generacija kaj džala, te pazina, da li tale ekstremna bud, da li tale fanatika bud, da li tale radikalistija bud, soske sakla trin buća, šajte ruminen amen o morali, o mentaliteti, ta i kultura islamesko. Tu men džanena so desinela pe sako sveto. Tu men džanena kozom o islam ki Evropa našagja po autoriteti, taro but javera generacije terneso ale ekstremna po islam. Znači, valjanite pazinamari generacija kaj džalate učino škola. Ka sledinela? Savi škola sledinela amaro terno čavo. Da li amaro čavo sledinela škola so šajte otrujnel pes ili so šajte prosvetinel pes? Budi važno te prava mareača, hem te prava marekana kaj džala mari terni generacija te siklo. So siklola. So ste morate ova hemari jasna da. I vojna ki Bosna, mujahidija su ale, i vojna ko Kosovo, od ova brani anjaminge ki Makedonija da. I amare čave, amari generacija, počinja na to vele islam religiozno, nego počinja to vele političku islam. Te arakamen rodova, te džana amari tebe generacija, kaj džala pele školaja. Soske, butitalo kolaja kana tele terne čavenem te ovave, te manipulirine terne generacija. Buti kolaja kava internet, akva Facebook, akva YouTube, akva socijalna mreže, te manipulirine na mare terne čavencar, di save lovenge,
tu propastinopes o Islam, amen, ameno Roma, това кимета са Рома, това. А да ета ли ми препорука? А да ета ли ми порука етерна генерация? Tu već odgovorim ja na da su magnute počava kana sa sledno točka su sinema ги наведи мија кате, значи ми следна точка сине sve pozitivno, a sobi trebalo temenina da bi amaro Islam ovela, znači popаше кој е това, дали постојнала не се могуćnosti, хем дали уопште и си те вакерам насоке правно, ајде ме вакерава навикација, деј навикација па нала тунели кој е танка кај се требало теџа. Дали постојнала сав кој е инструменти кои слушај, значи тоа кој е. Соби туме препорученена акалетерна генерација. Акана кали е Бујрум. Акана yek kıblo, yek Kur'an, yek peygamberi, соке различието джандибе. Значите, акана акава, зависинела мен, пример ти, ако сијам тарикатчие. Амен те ко тарикати и си биш тефсирија тарикатска. Значи биш. Одола биш тефсирија, мегуленде, тародола биш, најпознато и улема со ценинела, значи улема вакерава, со ценинела о тефсири Рухул Бејан. Таро Исмаил Хаки Бурсеви. Обитало бедевиско шево, која пишчинела вакерле о Рухул Бејан. Значи те амен те манглам, амаре амен царче шелерија, оправцо, значи амаре муритенге, амаре дервишенге, валялите да од ова коментаторите читинел. Значи Рухул Фуркан, Mangela Ruhul Furkan, Mangela Ruhul Beyan, Ruhul Meine, Suhravardi, Abdülkadir Gelani, znači Fahruddin Razi. Hakalatale sa tefsirija tasavvufska alimija. Kola pişnelale. Omanuşa veya katar amen te çitina. Keda kat çitina amen akatar akana akate zavisinela o Kur'ani da halojve, sarka halovale, yani neki klunki slika počkarte di kamen po kova delama zadikete. Dobro, okej. Znači me morate dati tu inspiracija. Dika kana, kaj gare. O kova direktor gem lafi baši Leyletul Kadir. Zara ki te amladina ayeti, znači akava ayeti te amladinale, keda ka amladina ayeti amen problemi na eto volamen. Yani amen bişavaya tümenge o Kur'ani ko Leyletul Kadir yekrat bişeftat orat Leyletul Kadir. Agarli. Sus ke amen rodajala ko bišu ekto, bišu dujto, bišu trinto, bišu panšto, bişeftato, bişenjato, rodajala ko parno, neparno. Evet. Akana saranda rivayet yaisi. Dik saranda mislenia kaskera kala ashaben gerena amare. Akana amari godi valani te chinel te kerel bude. Keda i bişeftat orat? Keda alo Kur'ani, keda i Leyletul Kadir? Parodenla eve ya Rabbi tu vakereja menge rode amen rodaj aman naštite rakala. Ha. Akana samo jek primjer te vakera. Mangaja negdje te arakhamen. Abe kave ki šutka karodema. Ja i šutka bari rode naštite arakavto, brala? Kaj arakavto? Na vakergjan mange otačno tan. Ama te vakergjan mange ko centar, buciga te karakhame. Te vakergjan mange od sahati da, buciga te karakhame.
Ама те на вакергјано саати хемотан, ме капирав цело шутка на штикаракат. Ека на Курани аменге вакерала, сама амен на халеваја. Муклюмту менге и бишефтато рад, кеда, коа саати, тари јација, джи сабале. Роден, тега и бишефтато рад, ово значињала. Роден на ки бишефтато, сородеја туа канако не парна. Парна, не парна. Ова керјатки, амен бишавгамна, ки бишефтато рад. Сородеја. Аке акана амен, бик, акава наштите размислинале, значи акава акана, наштите вакера акава на тарикатско на ели тарикатско тало. Амен бишавгамо Курани. Ја Мухаммед тоа акава насти джаламаро пегамбери пример ки мара. Ки пештера. А сородеја ту Мухаммед, сола беше ту ки мекате аџи кере Курани, сородеја ту ки пештера. Па амен ка беше да ке одате. Ама со ов джала ке мир ки тишина цидела пеко народо, размислинела кале народо, сарки кале летари темнината чуеле ко Ки светлина. ки светлина. А? А јали? Ја Мухаммед, мамо чинту доборам бе. Амен ка бишалату ке, ка дату. Преку Джебраил емини, ка објаснинето ке без те мучинето, ма употребен ти годи, чун ти ке акаја бутиту на штика правела. Амен ка дату, хем ка вакерато ке сарте кере акаја бути. Пример на сине... Сунетулла. Тамам. Да. Ке јарде, ек со шукар ценетула, ке тало, и гледа. Значи ти, а катар ке да кахалува амено Курани. Амена катар ек тело ковело исламијате. Ов това керка? И керен тумен кошело е девле скоро. Ајде тамо. Дан денца вастенца. Јани како ава Курани. Мато разидинен тумен. Ето мен со разидинен, ето мен ко разно групација права. Кеда и си тумен ек пегамбери, ек Курани, ек кавла, ек ова, тумен сук джана Курани. Ама те халилено Курани правилно. И тументе на сото вол разидинување. Разидинување джанеја царковол. Пример дженазе намаз. Пример вакерава. Дженазе намаз кобор текбирија си, штар. Ја кошија и си ефта, околенде и си ења. Ја акана кобор текилдина бе, штар, панч, ефта, ења. Hazreti Ömer'i halifetega. Ja Ömer sokerina be atana mingio narodo. Şunen beşen anen yek karari. Na tusyan halife ve tukane karari. Peki mete angum mekan avedinav. Beşen tumen anen karari yek. Dalikovol štar, dalikovol enja, dalikovol de šupanč. Anena koštar. Znači beşena ve soglasinena be. Amen da. Te çitingam halilamo Kurani şukar kada kabeša kada kaikala amare argumentija pozorale i amenda naredinaja eademeske o melekija tekeren sežda eademeske. Soske tekeren sežda ya Rabbi soske te nakerava be jandeske te ove pokorno. Значи, еджандетски тоа е покорно. И аменда, значи, мора тоа покорна. Мора тоа покорна, за да ки те халува амен. Ама ке да ка халува у Курани. Амен, тега ка сикловатаро поджанде, амен ге и потреба поджанде шелерија, акава факти, а верендар по писмена народот ела, за да ке амен чекоро англетеджа и амена кате расправа на есоте веламе. Кеда бе и бишефтаторат? Бедо и заман азретлери. Бедо и заман азретлери, вакерге бут ек баро евлија, ов белки джанена лескери историја, ов си неко време на Ататурк. Панло, вел пишинела пукоа, ов вакерге, те кединге по муслимања, ки бишефтаторат.
Тевакергека и Лейлетул Кадр, иншаллах, уйковол Лейлетул Кадр. Значите, акаваи амен кобор кован на читиме. О тефсирија дикакана валяните читинален, о секоја, ме ман интересинала, ме вакера секогаш вакергјум акајата ли градина. Секоја лулуди, дали ковол шија, хариджија, фатимитија, алевија, наџанава со ковол, акава саи интересантно секоја пе аргументија делален, ве акавата ло е градина, која гирдинаја и градина и си разно мирис, разно плодија, разно боје и акатена есо аменте расфреина, иншалла само попутер читиве, а од човек кола ковел екстремисти, амен да си амчини аксија ек време, потерне, одова керела песке сапло, потерне, нормално и тало одова товел, ама ке да кавенко по-пура не бершаме, чим че не бу строго. Пуче, но имери кава керал се миги. Ме имере пред те човек, ке да ке клон ке удба, прво каз шунавлен, шукар, јани те грешињете на манглете керен, ме пошминава се не те куавле. Терапија. Да. Мара, имери мандар халя маривела. Значи, да таре аволо лафи едженете стараволо марива. Јани си нек спикери Реха Мухтар, овци која ТВ шукар водители, новинари. Лескере кана си не баре. Ама о амала за динена бе буд баре кана и си бе прала, а шукар новинари сјан. Кешки фелна мозате сидел си не панда мекана. Тоа си не пан по шукар мануш. Јани. Панда по шукар новинари тоа. Ја. И акава, мангате вакера. Значите, амен наваляни те замери на те холяна те кера, амен валяни те шуна, ако и од ова поучно, значи париринела. Валяни дика шалириза, валяни тоа пажлива, окурани ојлими, шај кобут начина те толку иналпес. Зависно сави школа сиклове, зависно саве лила читине, кастад лила читине саве, кајтери не натодлалила теџа. Бути важно тоа. Бути важно теџа. Да. Ама Тика амен. ге алими афедердон че. Дик амен де баре џане амари библиотекату, мислина амен де ме прво кеда ме секогаш почнума по попуре манушенца. Нековол са 100 мисна џанете нека деле ше Аллах рамателе но ше зеко. Овси неко хазнатар баба дервиши ве шево и клодотар лескоро састросине мула Накшибендија и ов препоручинѓа манге прво пути леа дикаваме џанена од кеда амен деките кеа посетинела пет тефсири кеда амаре матева кераб на џанена сине сои тефсири. Тега манге поручинга одмак ме кеде клилум шево после 93-4 сине, тега дикавама одоле манушеја ме Накшибендија, која читинала сине арапче, алириза теман овџанела сине самаре шелерен, алириза теманглан üstünitave, акава реално ваке равале, ве секогаш ваке регионе, теманглан üstünitave, кале акава лила качитинеле. Добро, ова шализа ме одова мангава те вакерав со литературу потребинела пе, саве литературу потребинела пе валяни шукарте пазинено терне генерације. Значи, акавајте одова опрашање. Само хар, дикс афедерсон со чиналава. На не проблеми, малди си депи. Дикс јакана, ек пример кадав ту само. Акана амен џаја ко пазари. Ко пазари џаја векинаја менге оризи. Аваја кере, чеваја леки тенџера. Ке да пошминаја теха, кале оризе барајси. Значи, аменге суперола ки годи, те требинале, ке да какина, те требина. Акана аменге илими, ка да секакво илими. А после, ке да коламен џандипе,
Amen ca tribunale. Ясно си им? Tamam. Şayla gırat kıram. Da, șai, băiru. Şey. Dik je buti potpuno soglasinama šalirize. Mandik dalo dva međava direktno ko prašanje su postavljeno upravo Sergijuli, te rakajek način, rešenje, te dajek poruka, te dajek mišljenje, so amen popure, sar pu iskusna mislineja, baš jakava nevo terno islama, ja ne vi terni generacija, me zagrižina pe doleske bud, me zagrižina pe bud o serioznosi, bud, vallaj bu serioznosi, soske darava tarikoja generacija so šajte klova, pazin okurani isile leskere tefsira taro bud škole, hem tumačinenale sekoj na svoj način. Ne slučajno hadisi so vakerga taro pekamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ve alihi vakerga palamiro meriba kaven bud bare alimia, bud bare učime manusha, ola so kakeren bud šužo lafi, ka ingaren šuže bradem, šuže šeja, ama olendar kaven ofitne como islam. Ola ka čiven ofitne. Jek hadisi, duito hadisi isto vakerla, hem miro islam, palo miro meribe ka ulaval pesko efta vardešu trin frke. Jaudije ko efta vardešu jek, o hrišćijanja ko efta vardešu duj, amri ko efta vardešu tri, samo jek ovo spasimi. Odovajtalo so amen, me lično magavate vakera. Bud dava apelđi ko terne, so falinela eternengi. Eternengi falinela te čitinen poviše literature, taro poviše škole, taro poviše strane. Pa posle nekanen zaključak, te ciden pestar o ekstremitizam, te ciden pestar o radikalizam, to ven tolerantna maškar peste, to velen dialogja, i o alimijada palo ko Resuli sallallahu alejhi ve sellem sinelen dialog, o asabijada sinele dialoge pejgambere. Ama dialog to velen ko je k nivo na razumevanje, na intelektualno nivo to velen dialog. Na intelektualno dialog, samo te piščinen, te vikinen, ili na primjer akana sar disave škole so šunava, so vakerena, ako šunea disave ševotaro sufije, ili ako šunea disave alimetaro šije, odma açav, mašunle. Ovo ingarala tuko delaleti. Ovo ingarala tuko delaleti, mašun taro sufije. Само ари. Ака нај точкани со кергјум, ака ја и градина. Шие кова са канем пе аргументија, кеда канем пе аргументија кате одини ковол интересно. И коркори ка требинел од друмо, ка правил по друмо. Кеда ковола мен амен баро джандипе мангата вакера, амен коркори ка ана оправцо. Дикака на тој проблеми. Пример ти ов джела екстремно и кеда кавел кој ек ниво ко джандипе, ов ка почминел ти ранел пе палал. Па ме грешка кергјум бе. Значи, ака на джала пе, да не, акава на е, амен сутерин гјамен те ова коек ниво, коек джандипе. Заблагодариме. Одоле манушенге кола стине савке, мора сине те циклова, зада ке амен доказенца те шај те иклова англи ленде. Нали, амен сова кереја сине англе, абе на жена мошево кергја герда, ја какана те чаме ко мошево те пучавли. Ја не ме валяните одговори на ме, какана ме представинава, ме шево. Акана ман дикенама, пример ти, кава кера вие со десинова пе, кеда сине имери елвизики медреса, кеда сиклона сине. Тари мифти да и раја вен алеките кија баш о Рамазани сине. Ајте дика со керена кала дервишија ките кија. Ова джанена кај амен посавај амен на кари окори фалани фртади, са олошна богја. Кеда дикена кала курани читине на сине.
Рамазанеска тега. Ей, дикела пе мифтија. Абе, кала Куран читине, да? Абе, што читате ви? Ете Куран. Кала, ај читине. Иранел, мислине кај джанела ки годи. Ај иранела лескеја вер страница. Пошвингете керен Коранела фе. Абе, пана, дико од чаве читине. Ку джанел сој ошево, джандо. Да. А ме тоа два моменте више ку удара ресава. Пенавате джанен ме го јаја саво короло ошево. А ке ново авеа мени кал јамен. Соти не али? Мангата ва кера. Дали А каја генерација мора то вол напредно. И коборте вол екстремно јек дивек иранел. Медикаватаро амаречаве. Англи кобор сине екстремна, а кана кобор иране напалал. Значи, читибаја, колеја ола почменена те сватинен, хем да те астарен окова дромо чачетно. Двето исто слично, шех, слично сар ке да пие бут пани, па претеринеала, нормално дека на не шукар, на култки шукар. Значи, јек манушкова со прастала, сигате, бут сигате уморинела, пе и пале керенал пе која два темпо коте со требала те пастал. Да ви те шео маратоните и керал. И сима јек почиба, ако дозволинена. Кратко, суске веќе и нем Иншалла. Нашунгјовеа? Нашунајамен? Ало? Ѓунер тушунеама? Бешунава тут, шех. Да, лете нашунајамен. Олестар нешто и си почи мој опит. Да. Белки задржињамо самтерињаме народо, да. Нај, си Ама халали кај керело народо, да. Белки осамтерињаме народо, да. Ама кава ретко случинела песавко? Ишала кол шукар. Ја. Абе, со тек на време кава опет ке сакотан кава. Ишала, шукари песато. Ја. Силе техничко нешто проблеми. Излеа. Па ако нате завршинаката, а? На, кавала кана, приклучен опис. Ша е вода. Джикоте ракели конекција. Лопале како. Нешто наото мен, шунгите на кана си немари интернете, најверојатно проблеми. На сменјата завршина, него одма канака продолжина, од те момбоабети си не кратко, ако шај само шех јеке пралеска кате силе јек питање увези о матеми. Дали шај накратко нешто те макри на катаре, значи намангајате претеринала, али накратко... Да, ме мислева дека на ни тема, дори ка задржинаме бутаро матемите кријам. Ка задржинаме бутаро. А мени се на Мари Рамка, Сергиул, а мени се мопела Мари Рамка, джато ке туте програма, ја сар ке ти програма, мадико прашање. А кава прашање на неадекватно ки моментално ки тема, на неадекватно. Не потреба те кера така. Слажнавам потпуно, па гере. Шех, пошто Алемко само те вакрава на крајот да више, а мен ка кера јек тема савки, коте соковал по интензивирена значакала теме. Ме сматринава дека и те како и нен тумен компетентна савке темето одговори не, али сватинава исто шех Ѓунер Совакерган дека акаја тема требало да ки повише значи простор, па те шај мануш значи те одговоринал, која савке теме срсови матеми, па повише телопеске време, едалески ме сматринава дека која вера нисаве могучности е сигурно када теме ка интензивирена. Кеда кавало време матемескоро, исто кај Керелпес агар лајфија, исто кај Керелпес терсија и кај дозденело прал, нека Керел манги халали. Агер. Океј, ака на начулам ге ништо соске саме сматринава дека веќе доста време кергем лафи
Значи те посетина дека амен гелем биш трианда бер саранда бер шпалал објаснингем котар авла, значи којта не основаче таро исламско вероисповест, кој андао ислам малтене, кој надва себе писо кединге амаре ромен таро исламско вероисповест. Ме мислам дека оправдимитани и тема со амен лелемла сар развој романе популација кире објаснингем да старитано развој, значи коте си не претријан саранда берш о ислам кемари романи популација, котитано авдие о ислам кемари романи популација, о ислам уло јек дело амендар, јек идентитети романо, на само ислам и си ја верада, нели религиозна кола, али претежно те вакираме дека Скопје џанава ме, пошто му датини исто шео, џанава дека ко доста рано берша конфутириндем амен акале буке кој керала пелафитаро исламско вероисповест. Мангија чула само ака неко последкате датумен, значи два шајпа, ако шајте од азиинентумен, тај сајтано му бареко Рамазани, Рамазанско бајрами, уствари, сојтумари поракате вакирав джико амаре дикутне. Која Рамазанско, веќе кугем на сем тај сад, медикаво сад и дешо дуите која, значи си ем авдие да веќе. Авдие. Сојтане тумаре поруке која кала му бареко Рамазанско бајрами амаре дикутне. Порака, иншалла ирати бари, Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem aminge poručinala sünneti taramaro pejgamberi tu šta porano. Te na kako i potrebno taroguculi abdezi, te ura najšužešeja, te la je gudlo sabale çünkü više amenna postinaja, znači gudlo sünneti hurmate lelpe, te ja rano ko džamije, te astaramenge tan, normaldan selami te da, te kldina amaro bajram namazi, preporučljivo i disave alimija kana akate deline nape, akate o problemaj, da li te džalpe ko grobija, ili te na džalpe ko grobija, amari teza i te džalpe ko grobija, sünneti taramaro peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü o meytiyada acıkerena amendar, olada Кеда джаја амен, значи котарлаја, а еке соске вакере англес јамчине, прво месјум сине екстремисти која кавате джалпе ја гјаре, ама кана еке дик и ранава мампалал, значи кеда катетина побутер, амен побутер ка джана. Значи кеда ка джалпе ко зијарети ко гробија, селами делапе. Значи, ако те расправа, дали од ова селами шунела омеити, еве шунелале. Значи туна деја, селами бара баренге каштенге, него руhese и омеити джанела кои сои каскоро чавои. Или модат пенджарала и ало мочао шујкюр јара бидевла со му клумпало манде шужо наследство ало те керал јек дова. А да омеити да те исиле да ѓунахија. Амен сова кере одеждива рамазанска последна ослободиме џехенеме сре јагата. Eğer omeyti da teysilen tekergama kala divesa amen dua yani ibadet isyamen inşallah lenge teyko azapida amen inşallah kakera te odevolte oprostinel lengere grevija. Znači akava je problem te džalpe kokova hem da preporuka o bajramija tova amare kerende. Naštite dža Ко бајрамија, мани си има викендица и кажавме ки викендица. О керка му кав, а манге бајрами. Значи, валяните аджикерав гостија, те испратинав мисафирија, то олма осмек, хем те служинав оделе мисафире со кавелманге, те таро одова со спремингам баклавали, кадаифили, кајмачинали, со таро гудле, Kovor su isi gudle neki kalelpe, çünkü bayrami neko označenelpe, това амаре керенде емте аджикера мисафирија. Значи те напуштина амаро керемте джа, дали каджа ко одмор или ки викендица ква не дозволиме, чунки бајрами, хем амаре достенца те кера бајрами. Мада кана наштика поздрави намен, наштика гуши намен,
Ама дуралдан ти кера ек дистанца, те пазинамен сепак таракава ек вируси со постојнела, те аракамен, те напоздравинамен, него селами хем дистанцата воламе со подор, нали вакере наменге 2 метрата воламе. Акава препорика манушенге, ем да му бареко нековол башиса рома му бареко о байрами. Амин. Бушкар Вакерган шех, морате ова, нели, примерна? Те наигнорирана о законина кола со аменге денде, значи морате и кераме ко законја, морате и керадла мерке со денде аменге, значи тародржавна институција, насменаете претерина, насменаете джате штрајкуина, наџнава со савко нешто ме манге мислинава дека на не, значи наличинела е ке возрастно манушеске која со итано разумно, него требате респектирина им те акцептирина со доделина пем ги закоина ти керамен ко државна закоина пошто живина е дело си ем амендар. И ако соодветно итано, значи о закони, ако париринела амаре тева керавак на празник која, онда шајте керале која два сар со доликуина. Ко секоја случај мангавате... Само джене, керала пелафи мангавела кара ки готи ајети ја јуридине како шеро, вором се сеќа керал петаро секоја ек страна. Одолетке ва керава која сиам паше, хем акана каватало шудроше ја јаре, сега токари енергија и сима манте кералафе. Амен наредина е Сулейманесе. Джанена мислинава о Сулеймано ајети. O Süleyman, o kira vakerena çiventumen koktumare kera. Çünkü akana o Süleyman ikana kel pazinen tana gazineltumen. Akavai dar. Znači šajtovalo dova kira, čačutne kira, ama šajtoven kira, manuşa kola len isilen vikinela petarosoj. Yani amen kovacија, ама вицијам грбија ковачија. Сати неа. Кала да шајтовен мануша, кова себе, абе окира, чевентумен котумаре кера, пазинен кана кело Сулеймани тена газинелтумен. Значи кава дар, мора олате чевенпеко карантин. Тебешен Андрете постојнен. Сега. Авер да е кајети, Musa aleyhisselam naredinel keren tumare kera camiye beşen tumare kerende hem keren dua dar soske o faraoni mangela te pagel yek soy tena postoinel ama pale akava sova keralaminge karantin. Znači, amenге сова керге amenге तुम्हारे खेरा केरन लेना कना मस्जिदिया केरन दुआ केरन माइको ना कना मारो दिन तुम्हें yok takava yok mateva kerava kana na şukar. Kerava kerava. İnşallah ka anladığına tarafta akıla duya etiyatova kerge. İnşallah şeyh. Бидавино лафи исто еше кюнереске, ако шај опете лазин опе којкова. Бујрум шех? Кој оби вакерава сај праленге, кола со постинге о Аллах нека керал о Рамадани кабулие. Аллах иншалlah neka nagradinel men iregenetea која со анав кергјале сар рајан. Продолжиден акале кондиција сарџикоте сијенси на кавамасек. Mamu ken tumaro imani te shudrol. Mamu ken tumaro fikri tumaro kami pete duriaro katro Allah. Produžinen kontinuirano keren ibadeti Allaheske. Keren buti uprako tumaro ahljaku. Keren buti uprako tumaro o ponašanje ki islamsko kultura. Allah inšallah kadel tumen sasoka roden lesna. Iskreno dovaja, ponizno. Iskreno lafencar taro kalbi. O Allah tumari dova kašunel. Na kagem trianda dive, o manuš si kage Ramadanea jek kerameti. O Ramadani, o postitalu je kerameti jek insanes.
Soske sekoj na shqip postinal. Halo. Sekoj na shqip beshella deshofto sakja, deshefta sakja, deshenja sakja, bokalo, žedno, bizi cigara. Ama o Allah, o iskrena nijetija, kabulija keralare. O doleske da, vakirga hadisi o Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem ve alihi, je ke postičija skoro kerameti, kalo ole skoro Ramadani. Je masek posti su kerala. Inšallah, kola prelja su našite postinen, poradi opravdana pričine. Taro lengor na svalipe. Inšallah Allah ka sastakerelen, kadelen kuvetujem kudreti, oko aber su kavalo Ramadani, inšallah, zajedničko te postina, te završina, amari obaveza kaši Allah. Preljalen, aki avdive, avalo bajrami. Dive, kovač so adžikerele, bud vreme. Ko berš, jek puti. Adaleske meka zamolinaf, ja Rabbi, Allahe, doleske rešuže anava. Neka mukel ponuri ko tumare kera. Neka mukel pi zaštita ko tumare kera. Tumare dove Allah kabuli neka kela so kergen nekala jek masek. Bayrami dive, tajsa, can, kere ziyareti e popure. Dužno sijen, ako këldingeno Bayrami kere tumare familije, sarsoja kena momentalnoj situacija, ili pale ki gjamia këldingen, can të si të men qivde, hem daj, hem dat, ili popure prajla hem pejna, can rese në vaslengur, qubin e në koqekat, qubin të dajat, qubin të dade, qubin në vaste skoro, Bayrami tal, losha kerli. Ako në klejdune, kerle në zjareti ko kavari, o mule qivdejtale, o mule sa gjanena, o mule sa shunena, hem o mule aqkerena me ndër sevapje. Jek taro, sevapja e tale, te gjako Bayrami, te kerlen zjareti ko kabari, që kjolla o lengur o ruj, di qella e makerella, mashallah, mire gjivde manusha na pistergem. Mashallah, mire gjivde manusha le te keren mangetoa. O dovajta lo bud baro sevapja, sua që kerena me. Prelalen, na mangava bud poviše te zadržinatumen, dosta beshlem, kergem shujo lafi. Inshallah taro kava lafi so kergem eshe alirizea, kovel bud poučno. Upravo se bjuli, so kerjaka je ideja, so kedinjamen, amende te kerajrat muhabeti, o Allah prvo neka piširin leske bare nagrade, leskere familije, leskere praleja, pejnencar, o leskoro dat inshallah maro amal u Ismaili, anafkerjo sar Tarzan penjarudno, o Allah inshallah nuri, taro te sevapija so kereja sebjul, te dadeski inshallah ko nuri sevapija pejan ya Rahman ya Rahim. Onda jek puti vakerava sari nenge ne koltu nenge mumbareko o vitr pajron, naken shukar, složno oven, mangin tumen, hem jek je keste halaluko keren. O Allah, tumen sad nekol, evo nuri Allah eskro uvek uza tumen deto. Esselamu alaikum, rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Amen. Маги начало ништо јавер, него само те селям керав, значи, сар прво ка селям керав тумен, со тумен, си каден јек част прво ме дадеске, а после и манге со да зависалилен, значи ки ја каја шужи програма, мена динама дека сиенси не рахати, дека андем нешто ко там, кола со Джанле порано сарсине, сосине, ме сматринава дека јек бут важно информација денген, пошто кај програма на синејака на класично дерси, него си не повише информативно те најавина, манги посебно сарсине, да, информативно, а мен сигурно кој јавер прилике ме мислева дека ка слажененту мен, дека кој јавер прилике ко овола мен дерси, коте со кабирина шуже, значи теме, која со ко користи немпе, амаре праля хемпења ко исламско вероисповест. Ме мангава те захватинама туменга. Иншалла, кабул нека керел тумаре ибадетија, тумаре рамазанска, Аллах, иншалла, нека наградинал тумен, тумаре фамилија, рахметлуку, иншалла, нека му кел упра туменде, упра менде, ме почасно си умавдие дуе те вакрав еминентно амареро менде, еминентно перзоња која со одржинена o islam kova so hranina men o islam em dena tan amenda te inhalirina akava islam yek faramenda yek nefesi tela kali islamester te mukahari ko amaro
тело те циркулирал, те чистинаваме, те пречистинаваме, ти кава пале. Кава Мангата захвалинама буд посебно до менде, нормално джико сама реди кут некола со верно, пошто и не намен, дикенамен ко шуже коментајра со денгеамен, неко Аллах мукел о порахмети да управленгере чавенде, кабул некакел иншалла ленгере, о намазија, сасо денге, о ручија со икерге, со денге, значи ифтарија, хем редра, јавера, обредбе исламска која со икерге. Аллах иншалла, кабул некакел. Amin. Hođam, Amin. mangi načelo više ništa, ja ver me mislava deka Afrika kerena mingi isto pralja, kola so zadržin gemlen, i sija kate dosta, džene kola so pišinge, a kaja tema šaj dži sabalete, džal amen kaveša, za žal, amare ševon, so skelende i silen pumare obaveze, taj sa znači Mubarek Ramazani, Bajrami, koja su trebalo, znači te poštuju nalpe, ka šajte hamaro ručko bajramsko, amare familijaja, te šajte ukusina, znači ako vam Mubareko празднико кој ислам и адалеске на мангавате задржи нафтумен, а фикерен манги ако задржи нафтумен више него со требола, сине теме. Шукар сине амге, супер сине амге. Нашти значи такава тема неизбежна. И адалески манги си не буд важно, значи о развој ероменгоро теџана котари. Секој е бути сматринава дека починува корендан или темелдан, и ако васино темели. Па састипа каде како те коло кров. İnşallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aleyküm selam inşallah. Rahatlık otel oldu ben inşallah. Amin, amin шех. Amin. Шајте исклучина пенали Сергио. Сергио шајте исклучина бес. Нека исклучина тумен. Алейкум селам. Гер. Манги начало ништо ја вер, пак ја варим дикут нален, а дева си не, значи, амаре дуи еминентна, тебе керава кана Чехија, кола со и ко Рома и текако популарна, хем и тема си не, значи, развој ки романи популацијата во исламско свето. Надинаваме дека тумен, значи, укористи сарелен, нисаве буќа разјасни сарелен, со скајкере шуне, некастар, кога со, значи, кога два време не присутно, хем ово објаснила минге најшукар, кашај, значи, те джана сар функциониринда тогаш, кога латријанда саранда берш предходно ки Македонија исламско вероисповест, кој ангја, хем кој си не основачија. Ме мислава дека тумен исто укористи сарен сарме, уживинген кека тема, мангава туменге и туменге да локе рамазанска дивекова со накленлен, Мубареко Бајрами, сарленге поединачно селим керава самаре прален, значи Аллах кабул нека керал, туменге тумаре оруче со икерген, тумаре ифтајра со денген, тумаре, значи, намазе со калдинген, мангава туменге са најшукаре, иншалла каде камен чико субота кола мен скрос ја вер тема, значи субота кола мен ќе игра орната Куманово, али кој рекламе, така да ковен, значи, информираме таро културно метичко друштво ки Македонија, односно ки Куманово. Јек интересна тема и джи тогаш мангава туменге са најшукар, а че девлеа, алейкум селам.